Kastalatibyan! Kit ita! Adto'y ti pakasaritaan anaadaw inipagsasao ako nana. Ti kinaanos ken nasaya at nga abilidad ipaay na ti baligi. Ngem ti dakes a diskarte ipaay na ti panagbabawi. Tampok ditoy drama tayo. Kastalatibyan! Bakay, napantan aldaway. Aguray ka kade, jak pa'y naka-make up. Itay ka pa make up. Saan ka pala analpas? Aguray ka kunak niya makaungot akong ka. Mapankalag patrim iti buok mo. Masapol pa make up ka. Ay, mapantaman lang eh. Prurod ko na ya. Apura ka lang, apura. Agura ka. Saan ka man nasumanao? Apay manan aya. Bangking kami na takiday mo. Ah? Nangat-ngato di may sa. Makapakatawa ka mo. Bangking aya mo. Ita lipstick mo. Ano? Limagpas mo ita bibig mo. Ay, agbibisin ka talaga. Di nakatawaan kunak na eh. Di nakatawaan. Pare, papanan nyo? Ay, si kamot gaya Marimileng. Mapanak man agpariban, di parlor. Anyang agpariba na sasawamot. Agpatrim ka lang ako nam. Tumal na, ano da kasarsarita. Agparibandak mare, ta-graduation ni Junjun ko. Graduate mo't gaya man ni Junjun mo. Ay, katuan mo't Iso ka sa pulan anapintas mo't tinanang amang kadwakan ko na iji stage. Ay, uray ni Cheryl ko, akatauban ni Junjun mo, aggraduar mo'tan, maray. Ha? Ay, no kastarod. Agpagradwar tayon, kumaray. Wala. Intun sumaruno alawas pa ilaan nga ti graduation ni Cheryl ko. Aya. Ay, ni Junjun ko ngamin kat inton umay alunisan. Iso kasta unay ti panagpapintas ko, kumaray. Ay, aga sumanday ta. Agpaparlor ka pa'y gaya. Ay, wun maray. Taam mom, ni Junjun ko, adda ijay tap. Pila sasawamot si kawana. Tapuan, kasjay. Ay, wun Ay, adda ijay kangatuan, maray. Ay, na. Mapantan, simuro man ang tiki na pananggwad mo. ay kat, congratulations, maray. Wun maray. Kunak, congratulations. Agpalitson kamot, Ay, wun. Day talaga yan, maray. Umay kami to, Umay kami makipangan iti palitson ni Junjun mo, maray. Juana, apay ang nagwun ka iti kunan ni kumarim amiling lechon. Kat agpaliksyon tayo, Amom no mano ti presyo ti lechon ita. Basta, ada kwarta. No da kwartam. Apay dumawdawat ka kanyang iti pagpatrim na ita buhok mo. Kaya't ko asawan. Iyo tangak. Umutang ka manan. Manon nga utang mo ti intartarayam. Makamuditan. Lagado di tabo. Baya pagutangak. Nay, malas mo tan. Nagsardeng mo tan ti motor. Apa yan nagsardang nga Perdin Ni, kasanon nga di pa nagpaparlor ko. Mangray ka pa di parlor. Malaman. Nadadal nga ron. Ripirek labi it. Umunaak nga rudan. Uray magmagnakon. Sumaruno kan tulangan. Nagpulot magmagna ka. Sapay naka-make up ka. Ay, mas dawak man ka. No apay ngamin nag-make up ka pala. Sigurado nga men nga ado dagiti ko kumarek apadak nga agpagraduar ti adda ije parlor. Nasken mo ta makita da ka napintas Agpagraduarak ko naman. Ay na, narunawan da ito yung make-up ko nga agururay dito parlor yun. Ay na, pasensya kan ami sis. Nagado nga min nagiti agpaparlor nga ininang. Ununaan na ko kita man to'y rupak na Ay na, kasi kamot misis. Naglalao kan dita make-up mo dita rupam. Kasla kamot tin al-alya. Kasi kamot talaga. Ala, iriband mo to'y buong ko. Manicure kan, pedicure nakpay. Sige man laangan. Unaan kan.
ti bayadam. Ay, wan, nilakay ko ti agbayad. Umainton madamdama. Sige, papintasan nakit din. O sige, agtugaw ka nga ruden. Hello. Ayan mo ngay, itayak pa yung agur-uray dito parlor. Uy, umaya kaon. Tinariman ko pa yung amin to'y motor. Umaykan, darasam, kasi ka ti agbayad. Di mo pala bayadan no manulang mo ti bayad ti patrim. 5,000 nga ron ti bayadak. Anya, nagnginan. Umay kakit din, tapno makitam ti resulta na dahi ti bayadam iti 5,000. Ay, sige, umaya kaon. 4,999 ti bayadam. Agasam da ita. Alakit din, agbayad kan. Kita amat ati kina beauty to'y misis mo. O, minanicure ko. Kan, jay buok na pinorpor, nagbalin a shiny and soft. Kadagiti kukuna, ay na. Nakatangtangkan, kaing-ingron. Pinagbalin ko ako, lawful. Ay, super beauty. Nakasagana na ita nga umuli ija stage nga agpagraduar. O, saan ka di, manang? Ay, katon siyak tula ang tikit kitaan da diti tao ijay. Ala, agbayad ka nga rudon, lakay. Ay na, mawanan di igatang ko iti binikan abono. Jay pa nga igatang ko iti lechon. Ah, ay, agdal na ka man. Pangalaak ngayon. Kung na matrim lang, nagandumat gayam tim paaramid mo iti parlor. Nay, ni Junjun ko daytan. Ay, Junjun anak ko. Ada kami dito ilikod ka ni tatang mo. Nanang, tatang, Ala, kita mo to'y langak anak ko. Nakasagana akong amang kadwakan ka inton graduation mo. nanang, At dapat ginatang ko ijay abistidak. Wag-wag ng mayat pay. Ay, labak pa'y gayam day dyan niya. Ay, aguray ka man gayam. nanang, apay nagpapintas ka kasta. Ni, apay asaan ako nang agradwar ka? Di mo nangag dyan bagakan ka idi. Nga niya. Denggam di ibaga na bakit tanay makasangsangitan ni Junjon. Ala, danggak nga rod. Junjon, ibaga mo. Dumngag kami kanina nang mau. Nanang, sa anak ang makagraduar ita. Anya, Ay, paidan naklakay. Diyak samot makaangasan. Matayak samot tayo. sana. Junjon, malaki ti karton pangpaypay kanina nang mo. Tarsam. Ewan tatang, Matali mo daw aksan lakay. Saan mo nga itulok Saan mo nga itulok? Tanay, si Binto na ito'y pagtinagam. Nasakit yung itugtog. Mabukulan ka pa kang. Sana ka makaagos lakay. Paidan nakpay, pangas. Napanlug ako namang paypaypaykan ka. Ayan ni John. daak dito'y nanang. Ulit naman niya, imbagam itay. Sa anak ang makagraduar. Awan tinagan ko ijay listaan dagiti aggraduar. Ay na, itarin ako ni hospital lakay. Mayab ka ni di ambulansya. Apay, Junjon. Kasano ako naman saan ka makagraduar? Kung nami man no, aggraduar ka. Mataki aksan, matayak samatan. Tumala ka man, Juana. Denggam ti ipalawag ni Junjon. Sige, Junjon. Magpalawag ka. Sa anak ka no anak kapasa, kuna ni madam. Anya ti saan mo anay pasa? Math? English? History? Amin na subject. Talaga mataya ko lang kaya. Imbagak mo't idikan ka nanang. Ang tunggal agsawa. Agungat ka. Bukawan nakpay. Oh, nangag mo bakit? Ay na, kunak manumuli ako na dyan stage. Saan pa'y matlagaya mo? Ay, kaslakla, natayanan, hindi kastoy anak pasa. Hala, sana balin, Junjon. Aggraduar kan tulat ta. Basta agadal ka, ha? Taamom. Ada pagsasaw ako nana. Ti kinaanos kan nasayaat nga abilidad. Ipaay na ti baligi. Ngam ti dakas a diskarte.
Ipaay na ti panagbabawi. Oh, tandaan am day tawag. Wan, tatang. Oh, Junjun, saan ka dia graduation mo ita? Sa anak-anak ka pa sa? Ay, apay ngay. Siyak, adapay honor ko. Imbag ka pa'y. Kaya't naasawan, agulit ka? Wanan ah. Nagkapsot ka matan? Ha? Apay nga ugudam day ta bisikletam. Naperde nga ron. Jak amo at tarimaanan. Kita akman non niya ti perdina. Ay, saan? Adadan tupay ama perdi. Sapay nangina da ito'y bisikleta. Kayak at tarimaanan day ta. Nalakalaang. Sige man nga ron. Apay, Cheryl, sa dino tinagbisikleta aya? Di talaang nanang. Ay na, binirbirok ka. Ay, practice ti graduation mo. Ay, mala daw kan. Nanang, mabalinan je bike ko. Tinarimaan ni Junjun. Ha? Ay, asino a Junjun? Jengay, anak ni Kumari Mahuana. Nalaing tarimaan nanang. Kinita na labasit. Amo nang ti problema na. Ay, katno agradwar mat day jay apadam. Saan ka no nga graduar? Saan ka no anak kapasa? Ah? Apay nga katawa kayo nga? Ay na, kantsawak man ni Kumarik Aquana. Kunamlan asinong agsasao. Kundi parlor pay. Ang awan mo gayam. Awan mo't gayam imarcha ng anak na nga graduar. Marijuana. Oy, Maray. Si kamot gaya, mare. Ay, wan. Umayak man gumatang iti brand new apagbadok intong graduation ni Cheryl. Ay, kastaya. Ay, Maray. Damag ko kat saan ka nung nga-graduar ni Junjun mo? Nakadamagamot, pare. Ado, tinakadamaga. Kasanon nga day ta? Nagpariban ka pa yan. Kas kada nagpamanicure kan nagpa-pedicure ka. Ay, sayang mo't ati ginastos mo. Ay na, sanak ka din akantsawan, mare. Tauray kas dyan ni Junjun ko, ado ti skills na. Anyat ko na maray. Naka-English ka man. Kunak, agbaligin to ni Junjun ko, mare. Uray po utom day ta. Siyak. Ay, agpaggraduara kon. So, kita amtoy takong ti sapatos a ginatang ko. Nakangat nga to. Nakangat nga tumatay ti abalayan. Aking balay. Isuda Asino nga isuda? Tsaka aruba mi abimak nang. At dagayam ka aruba yu abimak nang? Wina, ta nakakali da iti balitok. Oh, ay ka, nagswerte da mo no kasta. Nakakalyanda nga iti balitok, tayo na magkalay. Sika ngay mo, papanam. Dita Uy, damag ko mat ana ibalo dya inaudi nga anak mo. Anya ginagan nan aya. Malagip kon. Cheryl, pudno aya? Linuko dalaang. Ata nangag ko iti radyo, ti panaka-aristar na. Naglakon sa kano iti drugs. Linuko da nga road. Ay, nagsayang mo't day tang anak mo. Sapay, nagpintas. Naglaing da, idi agis eskwela da. Apay anasarag na mo't ti illegal nga aramid. Ay, maday, adiskartay. Kunakot, ada kayo taakimbalay iti da ito'y ama ipapaaramid. Ni Junjun, timang ipapaaramid. Malagip kon. Nagpaparlor ka pa ide. Saan mo't gayam anak ka pa sa di anak mo? Iso asan ang naggraduar? Ay, hawan. Nakapoy at talaga ni Junjun ide.
Ngam nalaing nga agtarimaan iti luglugan. Isu nga agtrab-trabaho itan kas supervisor iti Manila. Uy, sosyal. Nagswerte ka mo tan? Iti dayta nga anak mo? Ay kat si Kangay, naggapwam. Ay, agbalay-balay akong ang agpokpokes. Kan amaw, nalabasak ni Kumaring Miling. Kat, ay, naibalod gayam di anak na babae, ni Shirel. Ay, wen nga rod. Adda kami idi may dati nilaw di tabalay da. Jackman amo, no apay akastamot tan tinagbanagan na. Ay, una yan. Kastala tibiyag ako nada. Amin nga aramid, adalat ta supapak na. Tay ko nada nga rodon. Ti anos, kan nasaya at nga abilidad, ipaay na ti balege. Kasta tinapasamak iji anak mo, isaw ang nagbalege. Ngam ti madi adiskarte, ipaay na ti panagbabawi, akas itinapasamak iji anak ni Kumaring Mileng. Kat sapay ko maatag balbaliwan, tapno sumaya at tumutan ti panagbiagda. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako nana. Ti kinaanos ken nasaya at nga abilidad. Ipaay na ti baligi. Ngem ti dakes a diskarte. Ipaay na ti panagbabawi. Tampok ditoy drama tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay. Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka agaramid iti dakes, tapno di ka agbanag adakes. Dito'y drama tayo, kastalatibiyag! Ay, imbag ta nasabat ka dito'y dalan. Sa anak ko na mapanidya balayaw. Anya ka na iti gagaram ko maijibalay may. Agparti kami ngamin itibabaw inton Domingaw. Mangayab ka kuma iti kadwam, tada kayaw ti agpartay. Ay, samod lagayam. Awan parikaot. Apay ngagpaparti ka manang. Ipapunyag na ngamin dya apok. Ay, kasta. Ada mabalin ko abagaan akadwak ng agpartay. Pati ko maagluto ah. Hustaw, ta nalay ng agluto ni Pari Pedraw. Isaw ti ayabak akadwak tao. Enruar mo mananday tadakkel abunang mau. Papanam, Basta rumwarda ti abunang, amumaw no sardinaw ti papanak. ay na, basta rimwar ka nga igam mo day taabunang, madanagan akon. Anya ko mga ti pakadanagam. Amumun ano niya ti kayat ko asawan. Adda nga min lukloko. Datang iwat maw, mga numanggag da ka. Oray di da mangag, no adda makita, iti aramid mau. Maamuan dan tumot laang. Saan da amamuan? Awan lakat ti mangibaga. Oray awan ti mangibaga, maamuan dan tumot laang amaamuan kung lang arudan. Saan ka man na tumagalit? Di nakbibiyangan ka day. Di ka kitagyaman, tadag sangput akarne. Ay, uray jak makaramraman iti karne. No sinasaor, tinagtaudan na. Ay, kas tala ti biyag ah. Pagbiyagan amin a kinasikap. Nasayaat na nagranatan dito'y paray. Nay, adda ka di pagsayaatan ang nadalapos mo dita, paray. Agsagana ka, taintun Domingaw. Inta ka no agparti iti babaw, idiayan dakwana. Agpabunyag ka no ka, tay anak na. Ay, addaman nga roden siguro ah. Iso nga raw da si ka ti inayabak. Ta umayon ka kadagiti ibagak nga aramiden ta. Dagiti ka di sigud akakadwam. Saan da ka di nga umayaw? Ay, agin lilinis na gajay, paray. Ayam, jak amu ano inton jak makitkita. Ang mga nubukudan da, adidak ibingayan iti maipuslit da. Ay,
Kasta siguro Wano, narawat ka nga talaunay. Isu para pulutan dala ang ti ipuslit da. Di da kan inraman. Agin dadalus dakit di ata iso ti amaw. At daman siguro papanamong, awit mo mo't ibunang mo. Sigurado man da ito yan. Ikatinyo man ti aramid yo. Ano agparti kayo? Kat pakipartiyo amin nga umasidag ije pagpartyan nyo. Na, umasidag da nga road. Apay kat adi mo iramanin. Mayat apagpulutan ko naman. Sapay pati pusa nga umasidag kat iraman nyo. Pagsayaatan ti boksit amin dagijay. Nga oray saan nyo mat adingwan? Uray saan ko ading wen. No umasidag lakit day. Apay kit dingay. O, anya nga tamat ti mariknam. No dingwan mo ti iraman ti sabali a partidor. Ay, kitaan da. No jak ida iraman apakiparte. Kita mo, nod ang masidag dito adinguan paray. Ay na pare, uray saan mo nga imbaga. Nakasagana to'y bunang ko. Nay. Kita mo na ita umasidag nga kinikinay. Agsaga na ka. Ay, sige pare. Adan iti asidag mo. Isina mong ti ulo na. Uwan paray. May isa, dua, talo. Aday ta, naalan. Pinutan mo untay kargam dito sa ako. Maglakid din tanasapa ta. Awan pa'y tao akadwata ditaw. Isong imbagak amasapa ta. Tapno nawayata ang mga ramid iti kayat ang aramiden. Nay. Adamanin umasidag ngat-ngatingat. Bulos akal deng. Sikamot ti magtiraw. Sikamat gayam day tama ng Berta. Nagkuyog mo't gayam damanong kanlakay ko anapan nagparte. Wan ading ko, ngam adasaan ko akayat nga aramid da. Hay, saan ko ang mabagbagaan ti asawak manang? Ay uray siya, day tati saan ko akayat nga aramid na. Uray siya nga rod manang. Pulos ajak anugutan day jing aramid da. Inbagak to pa'y asaan na nga isang put ijay balay, ti anyaman nga inala na iti linulukaw. Pangipanandangay. Anya pa'y ngay, no di saan nga ijay kakadwada nga ereng iti arak kan pulutan. Na yan dagita abartek. Imbagak kan kwa na, asaan amang iramraman iti basol da. Ay, jaklakit di kaya timapan iji impyerno. Gapulaang iti karne. Naimas matgayam ti aglaw kapato kan kalday. Nasa umang paray. Adda ko mamanan agpaparte. Tapno addamanan bonus. Bonus akarnay. Uray awan ti agpaparte. No kayat ta ti agpulutan. Awan makalapay. Iwan mo ta paray. Intalang aganop iti tarakan ti karo balita. Ayosay. Sa bagay, nalakalaang ti aganop. Uray saan tan amapan ije kabakiran. Dito'y talaang nasideg. Addan maanupan. Imbag ta nagsabat ta si Camila. Apay ka din, nana. Awanan kayo itibain iti asawam. Agraman ni Tomas. Ni, apay ka din, nana. Adda ka di atraso mi kada kayo? Naramanan niyo siguro kan ni Berta je pataw kan kalding may. Patukan kalking. Ay, di ka maawatan, nana. Ada nakakita nga inraman dalakay mo kan Tomas a pinakibagkat ti kaldeng kan patumay. Ah? Ay, saan ko nga mo day nana? Agpulo matlaang ti asawam kan ti kadwa na aman ni Brong iti dingwan ti akin dingwan. Ay, napasensyan, nana. Ngamawan amumi iti day ta napasama. Idanon mo iti asawam nga dadakas ang mapasamak kadakwada. Anya ti kayat mo asawan, nana. Makarmadan to adwa. Imbag ta nagranata dito'y manang. Apay kadiadin ko, Nagsabat kami kin ni Nana Juana. Makaungat anak kisarita kanya. ha, kaapay ang makaungat. Inraman kanu damanong Tomas kin nilakay ko ti kalding kan pato da. Tiniliw da kano. Ay, oo na yun.
Mangibabainda talaga. Kuna nang addan to kanu mapasama kadakwada ado ha. Aglablabos na mo't ngaminaan. Apay ngamin nga inraman dapat ikalding kan pataw. Tapno siguro adda pagpulutan da amanang. Ay, agasong ngay. Dapat ikalding kat inraman da. Addan to kanu da kas ama pasama kadakwada ado ha. Nagawan kat abain yon si Katumas. Anya ko matipang bainak. Kan anya ti ibain ka. Apay nga inraman nyo at tiniliw jay kalding kan pato da Juana. Nakaamamot ni sa Berta. Naibaga ni Juana kan ni Mila. Ay sus, haddan to ano aldaw yu adwa. Karma! Patpatsem na ta karma. Mamatpati ka dita. Di kay lamabain. Day tangamin kinaarsabyo kat itipulutan. Di makipulutan ka matno kayat mao. Ay, di nakitultulad ka na kayo nga arsab. Naunaam lang tinangibaga saan mo akayat. Ang awan makakit kita at sa amangan mo ibusam ti sangadong daong. Sasawam mo. Ala, kayo dumawat iti pamakawan ka ni Juana. Nay, apay kumangin kam dumawat iti pamakawan. Panakabunos mi da jay. Saan abunos day jay? No di ka tinatakaw day jay ngay narami jaw. Ay, sayang. Tatinakaw dagiti agtatakaw ti kaduam akaldeng. Nagsayang lakit day. Saan ka mat asumanorsura? Tamangan no isarunoda ka dagiti arsam. Sapay dadakkel akaldeng ti puliyaw. Sayang. Ay, inak mangki di pa isprian dagiti mulak. Tapno saan nga ibusan dagiti igas. Pare, nakita kakaslan na ulaw ti dakkel akalding ni Juana. Adda iti arubayan da. Amang ano adda nakan na makaulaw. Ay, sigurado asaan na makataray no kung namakasla na ulaw. Inta tiliwan. Nungay makita dak. Si putam ti papanan ti kaldeng. Dumapan iti kasupukan. Tiliwi maon. Bagkalamadagaws. Adda manin pulutan ta. Alang arod, mapan ko si putan no papanan na. Tarasam, mga nagsubli iti balay da. Sayang di kaldeng. Isaganam nga rodon ti pangilutwan ta. Saan lang nga pangilutwan, pati arak apang bulon, mangisaganak. Alang arod, mapanakon. Adda manan pulutan ta. Ne. Apay ngay. At kurkuripaspas matikalding dito'y karuutan. Ay, nagmayate. San ko napagrigatan at iliwain? Alakon kat ipisok ko dito'y sako. Aday ta. Ay, kita. Magnaak nga kaslawan ang yaman. Lumabasak iti arubayan da. Di da mo akalding ti kargati sa kung awit ka. Ay, nakapangan siguro daytoy iti kumpormay. Nagmayatayin. At damanan pagpulutan may kani pare Tomas. Natay sabot kan ti kalding insang putbaw. Pinang-or mo ka day. Rinapat ko laang ti sakaw. Naangsan siguro. Gusto tapno ditan pagrigatan pay. Pulpugan takid day. Agawaan tangarod nga iluto. Ay mawawak iti arak kan makasidsida akon iti kaldereta kan pinapaitan. Dito'y tanton sirok ti salamagi nga ang hinam kan nagpulutan. Napariir nga agpaiso dito'y sirok ti salamagay. Adda papag dito'y. Sa pulan to ni Juana ti kalding na adagaya man iti buksita. Uray kasano ti panagbirok na. Di nan tumasarakan. No agdamag kadata. Ibagata, anakita ta anapan ijay bakil. Nay, mas maligayam tagkorkoripaspas kan naulaw akaldeng. Ay, angom, amungatan ni Juana, nga awanan ti kalding na. Kasano ko mga muna nga
Kat di naman nakita ng nalam. Ti pakas daawak. Apay nga agkurkuri paspas, iji arubayan da, idi nakita. Ang mga noadanakan na, iso ang naulaw. Agpos-posipaos, adi makatal na. Saan tan aparikot no kasano an naulaw. Kan natay. Tinaskan ita, adda pulutan ta. Ay, wala pa rin. Tagay. Ay, mastikal dire, akan pinapaitan. Nangagkaw amin asaritaan yaw. Itayak pa'y dita ngam didak nakita. Ada ka dita. Anya kumatiin nangagmaw, aber. Jay man gayam kalding kaw day tapulpulutanan yaw. Amuyo ka day anak kapanganday ta iti pestisijaw. Napan na inarab ti ka is-spray anat natang. Anya, nakapangan iti pestisidio. Katwan! Iso siguro ada ulaw. Ha, agalwad kayaw. Amangan no dadakas ang mapasamak kada kayaw. Pare, Ay. binugwam ka diyan na yung bagtay karnet kaldain. Ay, sigakid di sapay mangrumi nga agsakit ti tiyan ko. Ay, Oras siya karam. Ay. Agsakit ba't tiyan ka? Day ta tinalala ti arsab akas kada kayaw. Ibagayaw ka dagiti asawa yaw ta ipanda kayo iti ospital. Karmayon at dwa day ta. Anyay tanday ta nga inaramid yo. Natay akalding sindayaw. Laglagi pa nyo da ito'y apagsasao. Di ka agaramid iti dakas, tapno di kan tumot agbanag adakas. Unay kat nga minan ti aramid yo. Jakpay kayat ti tumangad iti barsa nga. Ay, uray siyak mo ta. Jakpay kayat. Ay, madigayam. Ay, dakas ti aramid may. Jakon kayat agsidahay tinatay akaldeng. Ay, uray siyak. Ay, jakmat kayat. Kasano kumapay ang makasida kayo, no sumaruno kayo matan iti napasamak iti kaldeng. Pakawalan nakapaw. Saan ako nagagsiday tinatay akaldeng. Hindi na kumamot alalaan. Apaw. Pakawanan nakapaw. Ay, agbalbaliwakaw na. Sana na maulit ti dakas nga aramid may. Ditan gagayem tinaggipusan, ti pakasaritan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di kagaramid iti dakas, tapno di kanto agbana gadakas. Dito'y drama tayo, kastala ti biyag, insurat ni Steph Mero, iti direksyon, Teresa Kalay, sound effects, Jofer Anas Basit, musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay panagdengeg. Kastalatibyan! Isagsagot ka na kayo, di MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga estasyon. Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Timula ket rumbeng at aripatwen, tapno pagnumaran intundumteng ti panawen. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Dagiti daduma ababarkadam nagmayaten ti biagda tanagbalbaliwdan. Angam si Karey ay kastamlatan mamartag. Oo, sakla ko man nagawa-awi dan. Ha? Ung tandak matlagayam. Dagiti kakabsat mo na progreso dan iti panagbiagda. Kita ni Manong mo, agtaltalon lang, ngam nakapatakder iti balay, ken nakagatang iti lugan na. Kumparadak manan, sa baliak mo't Ay na, Ray, anak ko aya. Awan ti mapasamak iti biyag mo no kastamlaeng. Aglaklakay ka aka sa iti biyag mo. Basulyo
Apay ngamin nga interview amin kini Manong Jay Daga. Didak pa imbatsan. Ay, ibingayan da kamot kat. No talaga akayat mo tiag mula. Idi pa'y aday tati kayat ko. Apay nga itala nga ibagam, Idi pa'y la kumaa. Isumot lagayam nga agbarbartak ni ading mo. Takayat namot nga dabingay na itidaga. Ay, hindi pa ko mga imbagana, ha? Mabalin mo't nga ibingayan, itimulaan na. Ay kaibingayam man langan anak ko. Jay asidag itiwaeg. Tapno saan amarigatan nga agsibog. Ay na, no ija si dagtiwaig ti kayat na. Ada yung patakder ko ija kalkalapaw. Kompleto day jay. Ada pagturugan kan paglutuan na. Ay kat ipabulod mo pa ilaan kan kuana tabarang agbalbaliwan. Tanay, lakayon. Ang inumlat tamot ti ammo na nga aramidan. Nalawa mo't gayam day timulaan ni ading mo are. Napintas pa'y ti lokasyon na. Kasaritak ni Ray. Tadamagakan ko na. Manyan ti plano na dito adaga. Mayat mo't ata nakapanunot ngagmula-mula. Kinulahay mo yung gaminag. Nasayat kin diyan, agbalbaliw. No makabirok iti babae ang mga yatkin kwa na, mabalindan nga gyan dito. No da mga yata. Kino bartek na mga kanayaw. Ay nakit adan tulat na kanurugyan ng tagbalbaliw. Agmula-mula, kat makaurnong iti kwartana. Awan ton ti sakit ti ulo dagiti naganak mo, lakay. Sa di nga Jay Daga mulaak. Mapanta ko makitaan. Hanggang nabartek ka manan. Ipakita mo kanya ka. Sana ka nabartak. Oo. Saan adita ti pagnaan? Ditoy. Dita daya. Ditoy. Di nakasuruan manong. Na. Sa nagaputay na una ka kat nalalaing ka nga masak. Ay, anya ay ati mapaspasamak ka na kayo nga agkapsat. Ni Manong nga. Di na mo ti papanan na. Paturugan nyo pa lang ni Ray, nanang. Ay, agsubliak langan, hinton mausawan. Sana ka na bartak ko nakmat. Ay, Ray, ingka pa ila maturog. Kaya't kung di mapanagmula, nanak. Ay, kat saan ka nga rin ngagbarbarta ka? Tapno makapangrugi kan nga agmula. Mapanak nga rulitan. Di nakmat kaya takaduan da ito nalay nga manong ko. No saan ka laan na bartak? Ay na, po. Ang mga nunya ti maramit ko kang kan. Ay, bye amon. Sige, ay, agawid ka pa ilang anak ko. Paturugak man ni Ray. Agsublikan to, inton mausawan. O niya, mamati kan nga danalawa adagak. Nagswerte kan, taray. Mulak da ito'y adaga. Ket isunto ti pagbaknangat. Ay, kat sigurado na ita, Kanya nga iti imulam. Di uray kamuti laeng. May mayat manin. Nalaklaka nga imula. Makitam jay kalapaw, jay igitiwaig. Sikatin nga ramid. Saan? Ni manong ko. Amam, ti planok iti day ta kalapaw. Pagbalinan tayaw, apag-iinuman tayaw. Uy. Wow, nagmayatan na planaw. Ayabantan to amin na barkada ta. Di uray man nagpatpat nagwano, agmalmalam tayo nga ginom nita. Awan nagungay. Kat, ayaba akong dangit ibabarkada. Ay kato na, pakaamwam idadagaw. Kasapulam ka di titulong ko. Apay ko ma. Apay, ti panagkunam, jak amo ti agmula. Amok, analaing ka. Nung kasapulam titulong ko. Amok ter aramidak manong. Di nakman bibiyangan. Ala, aywanam ti daga Impatawid na gitinagannak taday ta. Kat, tuwan mat namin. Pag numaran taday itoy, nulakin di ta among maiwanan. Win, amok dagitan. Masapol ayang ipalagip mo pa'y. Tinaramid ko akalapaw. Aywanam No kaya't ko arakraken, aramidak. Mangipatakderak itibukod ko akalapaw. Tay nalaglag da. Kaapay ko awarwarang pailaeng.
Pagyanam kit din, kabayatan ti panagmulam iti daga. Mala, agawid ka nga rodan. Tarugya akong trabaho dito. Timbagak, rugyak trabaho. Anyam, rugyan tan ate aginom. Nagmayat gayam dito'y kalkalapaw nga inaramid ni Manong mo ah. Nagpresko, kan talaga anatal na. Kabalak mo ti agaramid, iti mas nalaglagdang am iti daytaoy. Anyamot dayto inaramid na ngay. Sinsinan. Kanti pagsayatan na, aginom tayo, aginggat kay kayat tayo. Iso nga rod nga inayaban ka. Naglawa na ito'y dagam aparay. Katwan, mula akto iti kamuti. No kaya't mo, tulungan dakan. Ay katwan ha. Ang kalpasan ti panagmula, agpainom ka. Wen, de talaga yan. Ay, saan pa yan nagaw-awid dito'y balay ni Ray? Huwag nga rod, nanipon na pa ni Jibangkag nananang. Ado nga min katimpagatang na nga abastuna. Ginastusan nyo manin. Imbis nga igatang nyo iti agas nyo. Ay, bayadan nanto ka no, inton makalako iti mula na. Ay, sapay la ko mga raw, taadan tumaila ko na. Ay, kunak atulungan pa ilaang. Tamang rugrug ay. Kunak nga ron atulungan. Kuna namit asaanin. Amuna ka nun, teraramidin na. Katno italaang matngagmula. Bayan nyo, tay sumut ti kayat nananang. Ay, amuna nga taapadak kalandag iti mula na. Kas kada tarak naun, aging gat agtubo kan agbunga da. Ne, adamat awit mo manok, pare. Pulutanin tayo. Uy, nangalaham ngay. Nadalapos ko man di tayo igit. Mayat dito'y alugar. Nauli ba? Ang ado ti agkaiwara manok. Iso nga aguma tayo, tado ti manok dito. Naglulok magdapay. Ala, siyak ti mang parte. Tayong kagumatang iti harak. Alangan no dudwa tala nga ginom. Saan ka madanagan? Inawaga kong nang iti babarkada ta. Umayda ka no intun madamdama. Wala. Ingka nga roden parchen day tamanok. Ne, kita am day di alakay. Kumit kita dito ayan ta. Aywan. Sino may day talakay? Isu day tag nanay diti kalapaw di tabalasiw ti waig. Manok nan samot day ito'y tiniliw mo. Isu nga roden ingka parchen. Ay, nagbagal daw mo, kumaray. Ay, kastamot kan ka, pare. Itala nga makita ka Hindi nga min bangkag ko, ti pagtaltali na edakon. Ay, kastaya. Sa bali magaya man tagigyan ni Jekal Kalapaw yung bangkag yaw. Awon, jay buridak ko. Nirey ti agigyanan ijay. Taim pasublat ni Manong na, jay dagaamulaan na kanaw. Ay, sumilagaya marinabe, nga damang mangagaw ngaglalaaw. Kasano nga daglalaaw, ijay, paray. Aginumdan sa ijay, tunggal rabi. Anya, katno ni Rayla ang matiamok nga day jay. Kinti may sapay mare. Tiniliw na di manok ko. Tiniliw da. Ayun na yan. Nakita ka pinulutan da. Ay, nakababainan ti kasta nga aramid da. Agpukaw mo tindagititarakan ka. Nanipod ang daday jay maray. Mabalin ka bagbagaman ni Ray. Ay, wan paray. Ay talaga bagbagaak. Saan arumbang ti kasta nga aramidan da. Umay ka manin mga alay ta bastumon. Awan sapay mo't inmula medyo bangkag mo. Ingka ngamin kitain na. Sumanao ka, ngam di mo mat mapankitaan. Imay nagreklamo di ka rubay wala kay jay. Alalayan nyo kanong matitarakin na. Pulpulutan nyo kung dagiti baparkada. Ulbud day di alakay. Nagkunang amin kan ka nga ayabam dagiti baparkada mi jay. Ket saan apagi inuman ti kalkalapaw ngay naramid ko. Kung nagtumat ngamin nga garami na kitibukol ko akalapaw. Tapno saan kan nga agreklamo. Isardeng nyon ti agaramid iti kalukwan ni jay. Jak kayatan nga agreklamo man ang ti kaarubayo iti alakay.
nga adda mapukaw at aragan na. Pare, mulaan tayo manlangan iti kamuti da ito'y dagak. Tapno awan ti makuna ni Manong ko. Angam, karuruot mat. Mabalin na ta mulaan. Kamuti lang mo ti mula tayo. Mabiyag nga tati imula tayo. Mabiyag adun to ti mailako tayo nga igatang tayo iti arak. Uy, adun tungarod ati pagbibingayan tayo no kasta. Mano tayo nga agbibingay. Sika, siyak, kan tilima barkada ta. Eksakto. Uray sagsasanga pulo aribo tayon to. Mayatan. Uy, yung sige, agmula tayo nga rodin. Uray karuruot. Nagmula ka numot daray kan dagiti barkada na. Ngam nakaruruot mat ka no jay minulaan da. Ay, hindi, tati kun kunak sinasadot nga minti trabaho da. Naging mumula dalaang tapno saan ka nga agungal. Muda nga ta, at aripat po nagitin mula da. Ay na, kaano inaramid da pag-iinuman jay kalkalapaw mo ijay. Nagpabawi ka nang itit kan kuha na iti da dyan daga. Sana pa'y matlagaya makabailan ti agbalin a responsable iti biyag na. Ay kat barang agbyag adag iti mula da. Lakay, ikampay iti gundaway na mo't aji kabsat mo. Pare, agring ka. Uy, Ano ba ya? sibugan tamat adag iti mula tayo. Diyanan. Nagbiyag da gijay. Kasano mamatay da? Kani, nagpudot ti panawon. Ay, nagbiyag da gijay ko nakmat. Tiyanag mo na ya. Saan ka day, ano agmula ka? Rumbang nga ikatandag iti root iti aglawlaw na. Kat, asino nga rin tinagagay tamang ikatitiroot. Duatan pag tinulungan ta. Masadutak. Nawalat panawon ko. Agid-idata lang mat dito'y kalkalapaw. Katinton madamdama. Agtiliw ka manan iti manok at tarakan ti kaarobam alakay. Kas tala tibiyag Ganasan takit tibiyag ta. Di ka kadi madanagan. Taday ta inmula tayo akamuti. Agtubon tulat ta. Ket into nagapit tayo. Addan to pagbibingayan tayo. Kunak ano nalipata munday ta atungtungan tayo. Jak malipatan day ta. Da kayo ba'y matako kumpare. Importante kayo kanya. Uy, day takot ti ibagbagakan ka. Dakkel manen tinaglakwan ni Manong mo iti mula na, anateng. Kat, masapol nga ibagayo kanyak day ta. Ay katuan kasanumat nga men, imo na kapay anag mula, ang awan samot ti mailakom. Ada, ado. Ado, kunkunam, ang binaybay am samot dagiti mulam. Nyalakit din ni nanang ay. Diskumpiyado launa iti kabalak. Ay, mano abulanan. Mabalin mo't siguro nakalyon dagiti mulam. Adun to ti mapaglakwak ng ni Manong. Ay, maragsa kanak-anak ko, no kasta nga agpayso ti mapasamak. Sapay lakuma, tapumod no. Pare, apay ngay. Itay tayo pa yung agkalkale. Awan mo't bagas na dagitin mula tayo. Karugrugi tayo pa lang. Sige ka di, ang kali tayo pa ay. Adda bagas dagiti daduma. Binalitong agmat. Dita banda, dita tayo kalay. Saan ngamin analinlinisan ti ruot na? Awanan pare. Ay, sayang ti arapaap tayo. Ay, awanan ti sagti 10,000 kuma. Ay, nagbalin a drawing lang ay. Sige ka to Inuman tayo ti sakit tinakam ko. Sus, tingay. Awan mo tinakali tayo, bagas ti mula tayo, kamamote. Ay, uray siya. Nasakit mo't tinakam ko. Amin tayo, nasakit tinakam tayo. Sigurado, kung tanak mo't ni Manong mo. Sigurado Sabay na naktupay ni nanang ko. Adun tuman timangag ko nagsasakit asauda. Pare, iya sila mo man kindi dito yung data silaw.
tasinjak man da ito sigarilyok. Hindi mo idagdag kat dita panawa diding to'y kalabaw. Ah, Mauram da ito'y kalabaw Nanang, napuuran jikal kalapaw. Anya, kasano anapuuran? Nabaybay andaray, jay digas asilaw idirabi. Tanabarbartek da. Ay, kat, kumusta ni ading mo? Nakataray da. Gumagalwad da jay atao kanyak. Ay, napuro sakit ti ulo ti ipapay na. Ay, kaan awan samot kanut bagas jain mula da akamote. Kasanong adda, kat binaybayan damait. Amom nanang, adda pagsasao ako nana. Timula, kat rumbeng ataripatwen. Tapno pagnumaran, inton dumteng ti panawan. Ay, wen nga roda. Ay, uray ko manwa mo, tikabsat mo nga amerisan day ta pagsasao. Anya lakit din day kabsat mo, aya. Ay, saan latang agnak-nakam? Hindi pa ila binagbagaak. Gamdinak dengdengken. Ay, na yun ti inaramid jo kasinsing. Napuoran ng ti kalapaw yaw. Ay, awan nga rod kasinsin. Ay na, kasinsing. Agbalbaliw ka nga minen. Kano agmula ka, nasken at taripatwam. Asan aday ta agbartag ter aramidam. Awan nga rod. Agbalbaliw kan kasinsing. Para iti pagsaya atam. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw, iti pagsasao, ako nana. Timula, ket rumbeng ataripatwen. Tapno pagnumaran, intundumteng ti panawan. Tampok titoy, programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TNPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Numanay nayunan ti edad, rumbeng nga agnaknakem ka nga addaan dignidad. Tampok ditoy drama tayo. Kas talatibiyag. Apay, ada tungtungan nyo ka ni kumarim at tumasa arumar kaya. Adaya? Adamot di tarwar. Urayan na ka. Nakasukat mo. Aguray ka man talagi pag. Kumari Jose! Awan, malagip kon. Awan maray, umaya kon. Nay, sa dino ayamanan ti papanan nyo. Di mo kuna na mapan kayo manin makichismis. Agbirbiro kayo lang iti kaapayo. Ne, saan ka pa'y matan nakasukat? Nalipatak nga dagayang papanantay ta. Nalipata mao na mapantago kay ukay. Ay na, bumakit atalagan da tao. Ang kangarod agsukatan at mapantan. Ang mga lumaibusan ta. Huwag, urayan nak nga rudbi eh. Kunak man nukunam amapanta ijelending. At daayamat nagtungtungan ta akasta. Nagkaramati ka naman naglilipat mo, Rosing. Saan ko ang nalipatan? Aginda damagaklaan. Kaya, kasanungan dyan nagsaritaan ta, arugyan ta ang negosyo. Ay, wan, lakay. Rogyan ta, day ta ang negosyo. Ang mapan kami pa'y agukay-ukay kan ni Kumarik at Tomasa. Nalakakanukat tila ko da ijay kaluklukat nga ukay-ukay ijay junction. Agawid ka mula adagos ha. Tadya ipapantay dyan lending. Lending. Negosyo. Wan, i-memorize ko. Tapno jak malipatan. Sige. Rumarak,
Inalam di tulbag, Awan. Ayan jay tulbak gayam. kita manday ta. Sa dinong aminan tinangisab itak. Lagi po saan ka mabali na pumanaw na awan di tulbag? Ay, una yan. Nagkarumot tantikin naman naglilipat ko. Damagan pala ang sign of aging daytan. Pag nauntan aging gadita paradaan, Mare. Tawa mo lumabas sa tricycle. Sapay nagpudot. Ada payong mo dita. Nalipatak mo dya payong ko, dya balay may. Manayunan man ang tipikas ko. Ay, sagmamano tiplete ita aya. Ngiminan Ay, aguray ka. Apay asimar ng kamag na. Nalipatak mat ang tipitakak ijabalay may. Ay na, aldawan, Mare. Ay, mabit lang, Mari Innaksublian. Ay, darasam tanay, nagpudot. Daing kayo dita. Tinapa. Tuyo. Aglaklako kan iti daeng kas kada tuyo ita. Wan, gumatang kan? Kano agpukpukis ka ija parlor. Ita, agisursur kan? Sideline ko mat Sayang ma, day ta kinapintas mau. Ay, narigat ibiyag ita. Narigat ag pili-pili. Oh, gumatang ka matan. Litson ti ginatang ko asidahin may. Agsidsida kami ayang mo iti daeng. Kas kada tintina pa dita. Ay, sorry naman. Rich kid pala kayo. Oh, sige nga Roda. Panawan ka pa, tagisursurak. Daing! Tinapa! Tuyo! Ay, urayak lang na banog ang nagsublay. Kat, adan di pitakam. Ay, wen maray. Nakaparabaw gayam ijay lamisan may. Ay, limabas mat ni Julie. Amom, agisursur matan iti daing. Piman mate. Asino Julie? Diyan nga agpukpukis. No siyak. Mabainak man lang agisursur. Oray awan. Uray siyak mata. Mabaina man lang. Anya langan nga iti makuna dagiti tattaaw no agisursurak dita. Wen daing pay mati isursur na. Ay, nakababaen. Katinta nga rudan na. Katwan Nay, ada lumabas at tricycle. Para umaw. Ay, uwan. Para! Para! Ay na, makapagukay-ukay tamulaangan. Inta nga rud agluganan. Ay, Maray, adagayang malagip ko. Anyaman daytan. Ay, jak samot na ilak jay ridaw, may. Anya? Kan, nalipatak jay tulbak ija balay, may. Ay no, apunay mat dayta akin naman ang lilipat mon. Ay, saan kami pa yung aglugan? Para kayo, saan kayo magkaya maglugan? Ay, pasensya ka na, kabsat. Ay, Maray, agsubliak manan, Anya ngay nga raw, narigat mat no sarkanda dya balay, may. Ay, mabalin ka day, nga agsubliak manan. Ay, makaung-ung takon maray. Iso asaan ako na makaisam. Aldawan, katagluto akpay. Ay, mabitak laang. Last day to yan na panagsublay. Inka nga rudan, darasam. Ayan na nga, di inukay-ukay mo. Saan kami pa'y anakapan? Nagsubliak Tanalipatak nga inlak to'y ridaw. Nasaya at saan kayo na matuloy. Tani, isupay agastos. Matuloy kami. Nagkunakan ka saan? Ala, saan mo nga ilak? Tani, adak mo tayo. Sige lakay. Si kanto nga rodan ti agluto Maray, awan nalipat akon. Iso nga ituloy tanti mapan agukay-ukay. Sigurado ka. Panunutan pa'y. Ang mga noda na lipatam. Awanan. Intan. Partakan ta nga rin timag na. Ang mga numaibusan ta. Una, gumatangak man iti ipasikat ko ijay PTA meeting inton Lunes. Madlaw da pa'y aya nga ukay-ukay no ibagak 5,000 ti bayad ti ibadok.
Katwan, kastamot lang, ter aramida. Pasikatan ta dagiti kaaruba ta, nga awan makukwartada. Tomasa! Nagkita tamot laangan. Nakita na kong... Agbayad ka! Nabayagan di utang mo. Ay, di naksingir-singiran. Apay kiti na saan? Nabaybayag nga ilamlam mga anak. Ay, di nakasasit gan. Nay, nay. Kauray bakbakatan ka. Sa anak nga agduado amang pungot-pungot kan ka. Kasi ka pa'y anak ka utang tinaturad. Saan ka nga umas asidag ka Ay, sus! Agpinungot kayong samot tan. Ay, talaga nga ipungot-pungot ko dahi tabakan. Ay! Hustaon! Saan kayong naagapa? Saan aday to'y timaudi pa nagkita ta? Tandaan am day ta! Idarum ka tagkita ta di korte! Tandaan am day ta! Sige Ay, babay! wan! Urayak ti darum mo. Apay ko na mabuto nga kamay darom. Agdarom ka lang nga. Ay, huston mare! Huston! Tahay blood mo! Ay, madingarod tirik na akon. Apay, pudno ayang nga adda utang mo kan kuana. Ay. Jay pudno, mare. Adda, nabayagan day jay. Saan mo anabayadan? Singir a singir. Iso ti pa karurudak. Ay, bayadam ngamin ay sus. Makatudtudon samay. Ituloy ta kadipay, ti mapan-agu kay ukay. Awan mo nga rod payong ta. Ipostpuntan Intun maminsan to na mapanta. Anya ti makunam? Wunan Malas day to nga aldaw, mare. Malas talaga. Apay anak ko namut amalas. Dayjay abakat. Ilamlam mangak. Nagsabat kami pa dito'y dalan. Ay, una yan. Nay, dito kayo matnganda ditoy. Kaapay! Anyat bibiyang mo! Ay, awan matkit di Ay, di naman biyag mo ti pakibiyangam! Nay. Apay nga agungot ka. Apay, kayat mo tigubat. Ay, katwa na! Di talaga yaw! Ay, sos. Agbugat na talaga. Ay, Mare Roseng, saan mo tutupan day ta, babae? Napigsa day ta. Maabak ka. Ay! Awan kabutan ko! Ay, na. Ganun ka ba ulan lang nga awitan, jay sa nga batsala ako na adaing. Awan kabutan ko! O sige, Ay, pinilot na talaga. Ay, Huston! Nasaya at tasimang patkan, Tomasa. Ada mang birbiro kan ka abak ay. Nakautangam ka naw. Nagkapo dito'y balay? Nagsarita kamay. Nagdakal matgayam ti utang mo nga itartarayam. Ay, kita man laday jay abakit. Ibagbaga na pa'y gayaman nga itartarayak jo utang ko. Anya nga main tipod naw. Kwa? Adaya utang mo kan kwana. Adda? Payasaan mo binaybayadan. Ay, kababain day tangay naramid mo. Kwa nga main. Tanya ti rason mo. Dayto tilaglagi pa. Numanay nayunan ti dad. Rumbeng agnaknakam ka nga adaan dignidad. Anya tinapasamak bakit? Kuso-kuso matlaw na day tabuok mo. Nakaramutan pa tirupam. Ay na. Nagpinungot kami kan ni Julay. Nakiapa ka manan. Ay unay kan. Kanayon mo't nanti pan nakiapam. Nakaungetak gayam. Di ka lang nagpaspasin siyan. Uray bugbog kawan dakon. Pasensya ak pailaang. Apay, di mo ayaam mo. Di pagsasaw ako nana. Numanay nayunan ti edad. Rumbang agnaknagam ka nga adaan dignidad. Para kanyak dayta. O sino pa'y kuma? Nagadon ti kinaapam. Apay, di ka mabain. No bumakbakit ka, umad-adumat ko matigayim mo amang isakit ken ka. Apay, kalaban mo mati umad-adaw. Ape maray, di mo kunaan nga daman ng tungtungan taan nalipatak. Awan talaga ti malagip ka. Agpakadwa ko makin ka. No adda oras mo. Sa dino ay ati papananta.
Kani bakit losing? Mapan ko kasarita. Taidarum nak kano, gapoy dya utang ko. Kan gapo iti panangapak kan kuana. Ay, mabalin na kaduan nak maray. Wen apay kit din asaan. Hangam, maray. Adda nga ta ni Julie. Amangan numalabsan ta. Kat ipungot-pungot na kaun gapo iti pungtot na. Ay, wanan niya. Nagpinungot kayo gayam. Sapay kabagyan na amin dagiti taga-purok tres. Eh, Pag titinulungan da kan ay jay. kasano nga ta daytoyan? Ay, nagrigat anya no adda kabuteng mo. Saan ka basta-basta makarwar? Mabuti ngakpay kit din amapan makitsinda. Una, tagtrabaho ni Julie ije parlor ije ilay. Ang tangay mapanak makisarita kani Nana Luseng. Anya nga tanong kastamat kan ti aramidom ka ni Julie. Siak! Makisarita kan kwa na? Ay, jak lang maaramid dayta, maray. Ay, uraan niya pa iti mapaspasamak. Syakit din ti agpakumbaba. Ay, naglaingan ngay. Adun ti maliplipatan tamare. Nataengan tan. Jay ko nangarod nila kay ko. Numanay na yun ang ti edad. Rumbang nga agnakam ka, nga addaan dignidad. Sa bagay mo't-kit di amaray. Ay, aklunan taman kan saan. Talaga abumakbaketan. Ay, kastala ti biyag mare. Saan amalapdan dayta? Sige, sige! Aglalaban tayo! Nakasagaan na ka makigubat! Sige, umasidag ka Luseng, tapursingak amin dagtangipan mo! Ha? Ay, kwa. Sa anak nga imay, tapno makigubat, wano makiapa. Anya nga rod? Imayak, tapno makikapya. Ay, pakawanan na ko, no anyaman tinaisawang ko, anak kasair kan ka. Tantanangak ton ti agsasao. Amumatan, matured tayo umatan. Ha? Kasta aya. Wun. Ay. Makasangit akman iti dayta kino na Luseng. Ah, Batch! Agkabatch kayo gayam? Iwan, agkabatch kami. Jakmat kat nakatortorog iti mano arabe gapo iti da iti asusik ta. Batch! Umay ka nga rudan at agbeso-beso tanta. Prince tan. Day talaang magtururayot tumasa. Ti umay ka makisarita. Ay, pasensya ka, Nana. Amo ka nabayagan dya utang ko ken ka. Umay kunto bayadan, intun umay abulan. No problem. Ay, di nak nga rod idaruman, ah? Mapanak ko man kaut. Kitaam na'y nakarubata ko. Ah? Ang itataimay ka. Apay mapanak pa'y laang ngay. Nagsarita tamutan. Di agkapya tamutan. Tumasa. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako nana. Numanay na yunan ti edad. Rumbeng agnaknakam ka nga addaan dignidad. Tampok ditoy programa tayo. Kus talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. May sapay as sagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itinkay panang tarabay. Kasalatibyan! Kat ita, intay benggen ti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao ako nana. Liklikam, tinalabes nga arak, tapno di ka agbalin amaag. Tampok iti programa tayo, Kastalatibiyag! Napanan ka di manan ni Tinsiyaw.
Mabalinan nga irwari dyan asip ngat a kwartaw, ti may sabur na'y abase. Ibalas tayo kuman iti basbasit agalawon, kan bote. Taos taw no adda umay agurdar, kan gumatang. Ay, no iso manen ti kadwam amang irwar iti basay. Sigurado manen ang mabartag. Kapilitan nga iso ti kadwak. Di ka mat nga rod makabagkat. Ay, inakla ayaban ti kaaruba. Tatagdanan amang irwar iti basay. Hingka nga rudan Awan nga minan ti karga ti burnay nga adda dito irwar. Minak nga rudan. Ang mga no sumangpet ni Dinsyo. Kat ipaturay naman ang ti dina ammo ti laod kandaya. Ay, ala nga raw. Ibaganan tumanan, aramanan na. Iso nga rod, nga imbagak. Asaan nga iso ti kadwam amang irwar. Nay, manang, nakaumay ka mat. Ada ka di ibagam. Ay, katuan di ko mabarom. Ni tunay. Saan nga min ang mairwar nila kay di burnay ti basay? Ay, imbag ka na kayo Takanayon nga ada maaramid yo abase. Adalat ta ilaklako yo. Wen tapno saan ang masayang timulami nga unas? Ay, pagsayaatan na tinalaeng nga garamid iti basay. Babaan ni ti unas. Ayan nga rod ni tunay, ading kaw. Napanagarado mo itay. Dandani siguro itan, manang. Pakibaga nga rod, tao may to ijay balay, wag. Wan, manang. Napanam. Napan inayaban ni nanang mo nito ne. Takadwan nak amang irwar iti may sa aburnay abase. Ha? Adda ka di man mabalin na base, tatang. Indak man nga rudra man no mayat mat lang ti panakatimplana. Na, kaano pa ama di ti timplak iti basay? Saan ka manan ako maod iti dakal at abaw? Samo inuman amain. Intakit din, tatang. Magagaran ako na makaraman iti base. Ay, saan ka manan nga agbartag? Tay damdamagak tisong bataam. Naggapwam. Naggapo ako di balay danana seni. Simangpet di balasang daan nagpintas. Kahit apay kumano simangpat. Ada planom amang aram. Anya pa nga, tatang. Nagpintas sa talaga na di balasang. Ay, jak lapat siya nakayatan nakaday jay abalasang. Paggunaan nyo mat, nagtairak mat. Ado pala ti atiwak dita ano kinataer ti pagsasarita. Tunay, apay anala daw ka mangput ita. Pinayaban na ka ti kaaruba, tatangdanan na ka amang irwar kano iti burnay ti basay. Di manggasak nga miniji balay da verna, nanang. Da, asino awer na? Diyan ngay anak ni Nana Marta, nanang. Nagpintas at talaga da diya balasang. Awan. May saday diya akapintasan dito lugar tayo. Ay na, nakayawan ak unay kankwana, nanang. Heka, anya nga iti ipanakal mo kankwana, anak ko. Mapaay ka laang ano armam. Ay, uwan nga rod, nanang. Ngamuray no kasta, ipalapal kulat tati ayat ko kankwana. Barang maisalat. Saan ka matkit di nga upayon? Ang masigurado. Ado, ti agrayo kankwana. Dita kayo, na mapanag di balay tinapintas sa sabsabungag na. Na, mapan ka, akas ti tsurap, nabartag ka. Mayat ti kastartip no, may baga kami na kayat ko ngay bagay ti balasang. Ay, saan ka mapanakas ti tsuram, nabartag ka? Ay, sana mabawasan ti kinatair ko no nabarte ka. Na, May mayat ka diyatam no, tumaraki ti tao no nabartag. napanlatan. Unay lakot ti laing na nga uminuman aya. Ay na, bakat. Awan ti babae ang mailawan iti anak mo. Nukas jay mat ama martag. Ay, wan nga rin Ay. Naglaing lakot nga uminuman. Isun sa ti ari-ari ti bartak di ti lugar tayaw. Apay nga nakal ti balay tinapinta sa balasang. Kano naglaad ka sa katunay. Ha? Sika, apay ngay may ka dito yan nabartag.
Abay kumano na barte ka. Adlagayang minumak. Siya agad diya. Awan mo't burna ti basi nga iruar mo dito no umay ka. Di ka maawatan, Manong. Ah, Anya ti sasawam aburnay ti base. amom ating kawan na pintas. Dahil ti alaad ti tangtangdanan mi ang mangiruar ti basi di paktruyame. Ano ti basi mi di paktruyame. Adda pakturyayo iti base, Manong. Uwe nating balasang. Dahil ti matatao ti babaunan mi iji kun nakapakturya. Adda gaya man pakturya ti base ditoy. Isa ano song batan na. Ikalay sa ka. Kat na iti alaad ti babaunan tayo ti pakturya ti base. Unay tababa unanan. Unakay, kaya't tinapinta sa balasang na lang. Nagragsak kita yung kasasarita. Orela, nagalag. Ay, amangan ano ada inalakan na nga imbaga. Wano si Kati inalakan na. Gapaw, iti kinangalaw ngaw mau, lokaw. At dakit din di dyan ito na eh. Nagtura na mga ipakita, tinaglalaro pa na. Di mo ibagbaga na laad jay tao. Tanasing pat ka nagagat. Nanya, iti pangabak kanyak na yalaad. Nagtairak no may diligkan ko na. Ay, saan kang agwiyaw kunak manain? Saan alaad ni tunay? Ay, amluyan nanto ti rupa na no, kalesa kami di simbahan. Here comes the bride, all dressed in white. Ay, di ka man nagtagtagay na patangat aldaw. Din siyaw. Ay, nabangungot kan sama. Da kayo, di kayo tumamamati ti bagbagak. Ikalaysak ko nagtumay. Kanayon ka anabartag. Adayamot kasta. Yes, siya nga ron. Mo ya ti remedyo, no, sana ngagbartak na lang. Anya kumaday ta. Saan kayo ngagarami ti base? Ay, din siyaw. Di gusan kanto pa iti lamaw at danaw. Nuisardang ti agaramid. Anya nga ron ti ilakaw nga igatang kadag iti masapsapol dito'y balay. Anya ti igatang iti bagas alamutam. Iso lang mo ti remedyo, tapno sana ngagbartak ako na ninanang. Sa nagapaw ta darak, isaw te into naram, lukaw. Kita anak, nabayaga ko ngagtimtimpla iti basay. Hanggang sa anak matamamarta kakaskan ka. Kaya pa nasa niya matagbartak ka na ta. Naggahanas si ka. Uminom tamang Ay, di nakmansurwan iti linulokaw. Awan ti rosas amay sagot ko kan ka, ading balasang. Anang, adda sabong ti katuday nga awit ko. No kayat mo ti agsida iti katuday. Imbag lang nga ilutom. Mga lakan tumanen, Manong Tony. Kay-kayat ko ti insalada akatuday. Yalaan kan tumanayin, ading. Adu ti mulak akatuday. Agpaiso, Manong Tunay. Mabalin ti umaymat agpasyar iyay ayan ti kunam nga adu amula makatuday. Una, ading kaw. No kayat mo, umay kadagasan intun bigat. Tain tamangala. Adu pa'y ti mulak. Un Manong, umay nakngarod dagasan na. Umayak mat agpuros iti sabong ti katuday. Nakitak ti balasang asab sa bungam. Kadwanan nito na nga agpurpuros iti sabong ti katuday. Magustuhan na ti mula ni Tony? Ay, mangipanak mamati ti produkto tayo abasay. Mapanak iti balay da. Inuman may kadatatang na. Ay, ni kaditatang na ti armam. Tapno durugan na ti anak na amang sumpat kanya tatang. Ay, patsyamot akayat na kanitatang na. Kat mamartag kamat. Ibagakken ko ana, akanayad ko ngay kanitibasay. Nulakat tasong batan nak ti anak na. Apay ko mga itin mo alibre ti basay. Malugi ako na. Apay masakdula ang ti basay. Taing kasakduan nga itad. Tapno makamanugang kayo, tatang. Anya matilaban kanyak na di atoni.
Siyak lakit iti sungbatan ni Bernata, natairakit nga raw. Ay, mabiyag ayan ni Verna iti taarbaw. Mamartat kanto pa ay. Apay day tagalong tibasay. Asino ti akin order dita? Ited mo to kanyak tibayan day tabase, ah. Isagot ko iti ama ni Bernata ito nanang. Ay, saan mo nga ipakita at kinalaing mo nga agbartak iti ar-armam? Ipakita nga damot produkto tayo. Saan lang nga dadya Tony ti adda may pakpakita na produkto na. Adulaon ay ti 2 galon abasi nga ited mo. Basitan ti ila ko kabasay. Malino ba si titid ko? Doa kaming uminom. Sakit uminom magtupa iti dalan nga agturong iti balay da. Naladi ta gayon. Ayan ka din itatama. Sagutak man iti basi. Anya? Sagutam ni tatang itibase? Oy, naimas dati produkto mi abasi. No kayat mo raman. Sa anak amang inom iti arak? Saan mo apa inuman ni tatang ko? Tagsakit tumanan ti tiyan na. Ipanaw mo day tang arak? Ha? Ay, apay nga siya. Kanayon nak nga uminom iti arak. Saan ba't nagsakit ti tiyan ko? Ay, naimas ti basi ko nagtumay. Kanayon nak nga uminom. Naimas kin ka ngam nasangar kada kami asaan amang inom. Kastalain, ti makuna. Di ka ngamin inom. May tapagkortaan na iti produkto mi abasi. Ngam ti produkto ni Tony sabong lang ti katunay. Anya nga iti pakainaigan ni Manong Tonay. Apay anadakamat mo. Sumbatan nakidin tapno ikalaysakan. Kahit mo ka rin yagtaltalon no, ni Tony ti pakiasawaam. Makita kat napingat da Tony kandensyo nga agar-aram kun ka. Wan nga rod nanang, kanayon da nga may dito'y balay. Pilyam ko matirumbang alalakay, anak kao. Jay saan ka nga agrigat iti din na ti lalaki ang mapilay. Nakapili ako na, no asino kadakwada nanang. Isunto tisong bata. Asino kadi kadakwada tisong bata manakaw. Jay kumaam muna at agtrabaho. Saan ang mamartag? Nataer nga agpaisaw. Ngam di na ka mapakanti kinataer na. Jakmat kayat ti mamartag kan nangalaw-ngaw nanang. Nadulpot akitaan no kasya anabartag. Pudnot ako naman ako. Awan maganap mo iti tao ang mamartag. Sapay nagsadot ka no iti balayda. Ipanakal ni Densyo at ang tangdanan da kano ni Tony nga agibagkat iti burnay iti base. Kada ka di pa naggustom ka ni Dinsyo nga aglaklako iti basay? Diyak kayat ti tao ang mamartag. Kan ngalaw-ngaw no mabartag. No kasta, adda nga ron namnamakan ka, Verna. Nabayag ka matan basit nga agar-aram. Gibusak matan at irigrigat mo. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Sungbat akong ti idardarirag mo nga ayat. Wan ti sungbat ko kan ka, Tony. Puno ka di, Verna? Oh, agi amanak. Nakaragrag sa kakunay, tanagunod kumutlangan ti ayat mo, Verna. Makitak ngamin. Katkas-kasin aw ti sabong ti katuday anadalos ti panagayat mo. No kayat mo, agkalay satan. Adda tarakan ko ababaw eh. Adda amat din nakasagana ang urnong ko para iti panagkalay sata. Nay, mayat mati sasagawi siwam amasabad ko si kalaad. Ah? Uray laadak ako nam. Tanapasungbat ko tinapintas abalasang. Ikalay sa ako. Sino ko man napinta sa balasa nga sasawang mo? Agtagtagainip ka. Kukuha ko ni Virna. Iswa di ka pasalsaliti dalan ko. No di mo kaya't alipakan ka. No makita ka mapan ka pa iji balayda. Makitam ti saan mo pa'y anakit kita. Anya? Napasungbat mo tinapinta sa balasang? Saan ka kadyamang lukloko? Langak ka di timang luklukaw.
Di na kayat timang nginom iti basay anang alaw-ngaw no mabartag. Dayta timbaga na. Na. Apay akas kalaubing nga naagawan iti ay ayam. Kasalaw, sangam mo na niya nga birat agpilay. Ah. Jagitin laan na para bagkat lang timur na iti kayat na. Ay, kastala tibiyag ah. Gapaw, tadi na kano kayat ti mamartag ang alaw-ngaw. Kahit si kadayta. Salmagayam na itabasay. Tsakon uminom. Parang makaasawa ak matantatang. Ay, rumbang lang ah. Laglagi pa tay pagsasaw ako nana. Liklikam tinalabas nga arak, tapno di kagbalain amaag. Ditan gagayem, tinagibusan ti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasaw ako nana, liklikam tinalabas nga arak, tapno di kagbalain amaag. Dito'y programa tayo, Kastalatibiyag. Insurat ni Steph Mero. Iti direksyon, Teresa Calay. Sound effects, Jofer Anas Basit. Musika, Ken Computer Recording Technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo, ti NPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itin kay panagdengeg. Kastalatibiyag! Isagsagot ka na kayo, di MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Kit ita! Adto'y ti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao akunana. Awan sirbi ti kinasayaat mo, no apal tumot lang ti agari iti puso ken panunot mo. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag! Insan, umayak man agpatulong kada kayo nga agasawa. Nay, apay manang Rosita? Anya tinapasama? Intaray ko nga min ni Manong mo idirabi iji ospital. Kat ko na ti doktor, akasapulan ka no ama operaan adagos. Ay, kaasimot ani Manong. Imasidaga kung kadagiti amin akakabagyan. Awan mo't kano ti maipautang da kwarta. Ay, mano aya ti kasapulan nyo, Manang. Uray 20,000 lang kumading ko. Ada ka di may pabulod yaw. Sige, mabitlaang, takasaritak nila kay ko. Kanubisin samot nga gilanlansa. Tartaray maanan dalaang ti atap ti balay mi, Manang. Mabitlaang ah, tapababaek, taibagak akasapulan yung ti kwarta. Lakay! Isardong mo pa lang day tararamidam. Bumaba ka man, taday bagak. Huwag bakit? Mabitlain! Apay bakit? Ay, adan ni kasinsin ko, ni Manang Rosita. Intaray nagayam iji ospital nila kay na idirabi eh. Apay ngay? Nanano? Saan taman lang nadamag dayta? Ay, uwan nga rod. Ay, masapol ka no, ama operaan adagos nila kay na. Iso nga umay bumulbulod iti 20,000. Ay katingkay kanaan, wadda kwartata akas taagatan. Jack pa'y matkit din na i-deposit, dya inururnong ko akwartata. Kayat mo, ta ipabulod ta kadakwada? Kahit kasapulan damit. Kasimot ni Manong ano saan ama opera na dagos. Sige nga rod, tayo nakalaan tayo kwarta. Pag merienda ang paimot ani Manang Rosita, pag-ururayam iti nabayag, ngam di mo pa'y pinakan. Intimpla akon iti Diyos, kan inikakmatan iti tinapay. Madaman nga agmirmerienda ijay salas. Oh, Manang Rosita, 20,000 amin dayta. Agyaman ng ading ko. Dakkel at tulong dayto kada kami. Kat asino nga'y tagtitinulong? No saan ada tayo nga kakabagyan? Alakat inak nga ruden tagdiretso ak ija ospital. Nilakay mo nga'y tagpakada akan ko na. Ay na, busy pa lang iti araramidan na, Manang. Ay,
Adan to man ng trabaho na ijay construction inton bigat. Iso nga isimpa na pa ijay atop ti balay may. Ibagak tulat ta na nagawid kan. Sige nga rudon ading ko, innakon. Agyamanak dito'y impabulod yu akwarta, ah. Awan anyaman na, Manang. Sige, tamapan min to bisitaan ni Manong ija ospital. Anday ko, nagsakitan to yung operasyon ko. Agidda ka pa'y laang ngamin, ah. Ah, Apay ay apelitam ti bumangon. anay. Kahit kung ro, dagawatan, day ta prito akar ni ti manok, tamabisina kon. Ay nasaan ka pa'y laang kano amabalin amangan iti ado. Nagkunamot kan ka. Katsakbay nga inoperahan da ka, di dakpay pinakan. Jay doktor, ah. Basi-basit pa'y laang kano ti kanam. Kan linugaw pa'y laang ti mabalin mo akanam. Lugaw! Kasano ko mga pumigsa, ngayon no, lugaw ti kanak. Ay na, ipakat mo man ti kinarawat mo ako nak. Surutem at imbaga ti doktor. Irwar na ki din dito. Jak marami ti kahit kung aramidan. Kayat mon ti rumor adagos. Tapno mapan ka manen aginom iti arak, kasta ka de. Kahit ko arumara dagos. Tapno, makan ko ti kayat ko. Linugaw nga rod ti kanam. Di mo man ipapili ti kayat mo. Una yan. Iso ka di dahil nakamalukong ti kanak. Wan, ginatang ko alinugaw. Huh! Awan saway, karnina. Agbiro ka pa'y laang mat iti karni. Huh! Pakpakawan. Jak kahit na kanunday ta. Ay na, ano kasta laang tirason mo. Ibagak nga rod ijay doktor. Adi mo kayat timangan. Tapno agbayag ka dito ospital. Ay, una yan. Huh! Kanak manlangan. Agpili-pili ka itimakan. Di ka kat agyaman ta na operaan ka adagos. Kat agbyag ka pa'y iti mabayag. Iawat mga ruday ta nakamalukong. Taka na kon. Nagadoa sa Dayta. Ay, ikatam ta kutsara. Jak ka sa pulan day ta. Kasano nga rod akanong ngay dayta? Igupag ah! Anya! Ay sak! Kas ka mo laagig igupon iti digaw. Nay, nagbeat ka na na-discharge si Diya Hospital, Manong? Jak kahit agbayag iji ospital. Adadangag sakitak no adak ijay. Kan nagbeat ka apimigsa, ah. Makapag napagnamatan. Kita mo kat makawayas ako na mapan gumatang dita kantina. Ay, kat nasayat ano kasta, Manong. Inton umay alawas. Mabalin to man ang tiagsyat. Anya? Sika talaga, Manong. Di mo't bawal kan ka ti aginom iti arak. Bawal ano maamuan ni manang mo. Isardang mukit din ti aginom, Manong. Kasapulan ti bagi ti alkohol. Baya, tainton nan anay amay baganak. Umayak iji balayaw tagsyat ta. Ha? Agang angaw ka di, Manong? Saan? Umayak taw. Kat addan to awit ko apulutan ken arak. Kunami, ano adda kayo pa lang ija ospital kan ni Manong? Ay na, agganat nga agawid ni manong mo. Iso ang agawid kami. Kan napigsamot tan. Nagbiit ang naka-recover ah. Wan matkit di ading ko. Iso na lang, tamasapol ka nung ag-follow up check-up kada lawas. Ay, kasta talaga, Manang. Ngamin, i-check da, dya operasyon na. Wan ka no. Jakmat amo ngamin nga umay kayo. Awan tinaisaganak akanin tayo. Ay, saanin ang masapol, Manang? Di magas kami pa ngamin ija ospital. Kat kunada, na-discharge kayo gaya man. Iso ang nagdiretso kami dito balayaw. Ay, uwan ading ko. Jakmat na iteksan. Kasano, busy akmat ngamin. Sana bale, Manang. Tinapatag, mayatan ni Manong. Wan ading ko. Kat sa dinong ay ti papanay nyo ita. In kami pa'y agpalingke, Manang. Ay, kasta ka di. Ni, tricycle yu ka di day ta nakaparada di ta sangwanan ti balay. Wan, Manang. Motor laang idi. Ita, tricycle lang. Imbag lang nga ipaspasada nila kay ko no awan trabaho na iti construction. Kasla ka barbaro at tricycle. Wan, Manang, baro.
Sa bali at talagang ti asensado, ading ko. Saan mo't, manang? Nagagat lang amin nila kay ko. Ni, ayan ni Manong mon, tapag tumarag ko man iti agas na. Ay kat agis istoryada akan nila kay ko ijay salas, manang. Ay, O sige, tamapan kami matan ka ni Robert. sige ading ko. Kat agyaman nak, tabimmisita kayo dito'y balay. Nagbit ang naka-recover ni Manongan niya. Win nga road lakay. Kaya't nakit di ka nun ti aginom iti arak. Ay na, aginumpay lang iti arak. Kat iso ti makagap o ti panagsakit na. Arason ti pan nakaopera na. Agang angaw la siguro ni Manaw. Nalaing amin nga agangaw kay. Win nga road Ang lakay. Awan matan ti dakdakamatan ni Manang Rosita. No kaano da abayadan jay binulod da akwarta. Apay, saan nyo nagsaritaan? Sakbay apinabuludam? Awan malagip ko ang nagtungtungan mi akas ka. Bayadan dan tumot la siguro adagaws. Si Kamay. Ay, masapul nga agbayad da ka. Takasapulan ta ti kwarta. No ipatarimaan tan jabalay. Oh, asidagtan iti palengke. Umunakan to ijay, ta iparadak pa iti tricycle ha. Sarunwan kan tao. Ayun nan, makita ka karne. Ay na, itay mo pa'y akiwar-kiwaran day ta nakamanlukong asidaan talakay. Birbiro ka nga ron ti karne. Nagkunakan ka nga addakar ni day ta sidaan. Kunak no iso tinapan mo ginatang. Ay unay kamutain. Napanak imutang itibagas na awanan maisaang ko. Anya? Na, apay akas taunay ti sidao mo. Kat manunga aldaw asaan ka nagtrabaho. Unay katikas to'y abyagan. Agbirok ka pa'y ngamin itikar ni asidaam. Kasano apumigsa da tao no kasta amait akadigdigot ipaspasidam kanya. Napigsakan. Saan mo nakasapulan ti karnay? Agdardaran sa pa iti operasyon ko. Agdardara. Kano ayabanda ka dagiti ko kumparim amapan agsyat ka nagalisto ka. Naa? Ngam no awisan ka amapan agpa-check up. Agkakapsot ka. Hop! Check up nga. Kinapigsa nga rudoy. Apay nga rod asaan ka amapan agtrabaho no napigsakan ako nam. Ay, diyan ka timangan. Lugaw mo't abalatong tisidaan ngayon luto. Awampay karni na may. Nasustansya day ta, taado ti marunggay na. Naimimas no adda karni na. Nay, nalpas gayam ti opera nila kay Mount. Uwintata. Ay, iso gayam nga gininom manan. Hay, day tangarod ti pakarurudak. Ama. Jakmet manin maanawa ama panaginom. Ay, kano umut-utang ka di ti kwarta pagpaopera na. Ay, nakalam nga iti kwarta. Napanak imutang kini kasinsin ko a Feli, tata. Imbag tada kwartada. Ay, mayat ngamin ti biyag day di akasinsin mo. Ay, nagsingput ka na anos ni Robert nga asawa na. Awang pa'y biso na. Wen nga ron, tata. Kino nakitak di ka barbaro at tricycle da. Nagbid da nakagatang iti baro at tricycle. Madamamit nga ipaparami da di palay da. Ha? Ipapaaramid dan? Padpadakilan damay. Nayunan dan sa iti second floor. Asinsado at talagan ti biyag ti kasinsin mo, Rosita. Mayat ti biyag da. Kano ilan sa laang ni Robert J. Atop ti balay da idinapanak pimasyar. Ay, patpatarimaan dan. Nagado ti nakita a karpintero nga agtrab-trabahaw. Ay, day tabalay mi ti pakadanagak, tata. Sapay pa nagbabagyon. Agangin lang basait. Ay sus, maitayaban ti diding kan atop na. Ay, kay bagam kinlakay mo tatarim na. Imbis mapan makininom ka dagiti gagayem na. Ay natata, nabayagan nga ibagbagak day takan kwa na. Ngam apaan naklaang. Agmalmalam nga agsinsin nung bat kamay. Bakit? Kasapulan tan jay kwarta nga impabulod mo kini Manang Rosita. Tapno malpasan, dito ipatpatarimaan ta abalay tayo. Ay, win nga rod lakay. Masapul amalpasan. Iso ngayon kasingirinan ni Manang. In text ko. Ang saan mo't nag-reply? Apay ngamin nga i-text mo.
Yung kasingiran a personal Medyo mabainak nga road ang mapanagsinger. Si Kapay ang nagpautang ti agbain. Saan mo't ngamin ang masapol ang mapansingiran kat? Iso ko man ti agdisnudo nga umay agbayad. Ang mga no di namot masangot ti umay agbayad. Sige, lakay. Inak to singiran inton bigat. Manang Rosita! Adaak! Manang! Nay, sige mo kaya, Pilay. Ay, wan manong. Nabartag kamot ngay malaldawan. Nakainom maglabasin. Ay, muna ka. Ay, saanan, manong. Umay kula ko masingiran ni Manang Rosita. Singiran ko na. Abay, ada utang na kang ka? Ay, wan, manong. Saan nakadian na dakamat kan ka, jay inutang na pinagpa-operam? Nay, awan mo di nadakdakamat na. 20,000 amin day jay, manong. Aya! Ay! Bayam tayo bagak to no agawin. Apay, awan ni Manang? Saka mo no, sa dino di napanan na. Sige, manong. Ibagam tulangan ngay mayak. Ta isunto ti umay agbayad, ijabalay. Singir dala singir dagita. Kunamailan saan idaabayadan. Nay, kapay asak ti bamban ni Kusam ngay. Manulang matya inutang ko. 20,000 laang may. Apay, ti kunada jak bayadan. Di ka ungot iti sangwana ka. Nakailad ka mulat pangamin dita. Ingka man ngamin agtrabaho. Tapno maipatarimaan tamot day to'y balay nga agir-irig. Nakapsutak pa nga ron ka puta, naoperaak. Nakapsot ka. Ngam no aginom ka iti arak, agmalmalem ka. Panawan na man ta maturugak. Pangalaan ta nga iti pagbayad ta kada Feli kan Robert. Diyak ka mo Tadyak mo't among ay mutang ka. No sa anak nga imutang, nabayagan ana ipumpun ka. Nakitak mo't ni Feeling nga agtuk-tuk-tuk di tabalayo, Rosita. Hay, marurudak ka dagita at tao. Singir dala singir. Dayta kat tiyak kayat nga ugali dagita akabagyak. Singir ko na. Wen, di makalaang di balayda. Kan nakagatang dalang iti baro at tricycle da. Kunamala no asino dan asumaningir. Kasla saan mo't akasta ti amok nga ugali da Feli kan Robert. Nakadkadwak mo't kat ni Feli. Taiso ti presidente ti organisasyon ti babae. Napakumbabaday di akasinsin mo. Agin napakumbaba mo't anana. Amo na nga irespeto ti pada na tao. Isu ano adaman ti madi nga ugali na. Ay, sikaday ta. Dua kayo kanila kay mo anaalas ti ugali na. Ay nalakay, nagmadimot gayam tis istoryaan ni Manang Rosita di takaruba. Tapay nga agistorya iti madi. Katawan mo't basol takan ko ana. Diyan pa utang ta Ay, datamot ng tidakas. Singir ta kanu asingir. Naglastog ta kanu pa yan. Ay, na yan. Naminsan ko laang mat anapan siningir. Jack pa'y nakasarita. Naminsan ko laang nga in-text. Kat kinumustak laang mat idi. Kastala tibyaga bakit? Bayaan mo no kastada. Naiparamid tamat ti balay ta. Oray sanda nagbayad. Ay, wen mo't kit di lakay. Apal dalaang day ta kadata. Ay, wen lakay. Kung nangarod tayo pagsasao, awan sirbi ti kinasayaat mo. No apal tumot lang ti agari iti puso kan panunot mo. Day tatirigat na iti tawa na apal. Tinulungam lang arudan si Kapay tidakas. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako na. Awan serbi ti kinasayaat mo. No apal tumutlaeng ti agari iti puso ken panunot mo. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag.
Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TNPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kas Talatibiyag! Kas Talatibiyag! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Nuluklukwen ti padam atao, naikay ken ka ti panagprogreso. Tampok ditoy drama tayo. Kas Talatibiyag! Mauricio, awan bagas. Pagsakit man ti ulo ko nagpanunot ako nak. Makamu ka matin Apay masapol pa'y ayang ay bagam kanyak. Kat pangalaak ko ma. Awan mat itid mo a kwarta tadi ka mat agtrabaho. Tikag pagtrabaho nak. Unay ka na ya. Pangala ko may tindanong mapagsibog ko kadag itinatang. Alaman. No kasta, agbisinan ti pamilyam. Di mo lang amumutan ti dumiskarte ako nak. Ada ka di damanang munansi di ta farm da? Ammom amang isursuro da kanila kay na. Ay, mapanak man nga rod biit di ta farm da. Tanya ti mapan mo aramiden ijay. Inak mangkita iti mabalin tayo akanan Nagkapoy ka na ya. Ala, isagana mo di paglamawan ti manok. Mauricio, adamanan si Daon yun. Wala na. Imbagla digwan. Nang tiliwam iti day tay gamungay amano. Di ta, nana. Nakabulos ang manok mi na gitaw. Ay, nagadayon nga iti nakikaarubaan da. Wala nga ron, nana. O sige, panawan kayo tanay. Aldawain. Sige, agudong akmo. Agudong. Mapankit di mangkita iti kachismis na ata isaw. Napan ka manin ng tiliw iti manok damanang kunansi? Man ano ko nagadumat ti manok da. Ay na, maamuan tulakit din ni manang day tangar aramidam. Saan? Apay ko maamaamuan na. Malaksid bagam ken ko na. Pabantayan da kadata day ta a farm da. Taas idag dito'y balay. Bambantayan ta mo. Nga oray awan tangdan ta. Angam kanayo na matan ti mapanmang tiliw iti manok da. Ada bagas. Kunakmat kan ka nga awan. Ti aramidem. Partye mo na ta manok. Tahos tonton isang pet ko ti bagas. Pangalamanan iti bagas. Dita Di mo ko naan nga ulyam jay tawa iti kalkalapaw damanang. sinirip ko. Ket adu ti leben da abagas. Kisayan talang mat iti kagudwa kaban. Manong Mauricio, adamat bakbaklayam akagudwak kaban abagas. Ay, wala ding. Napanak man gimatang dita. Naggatangam nga Kano'y jay pay ilit ayan ti paggatangan iti bagas. Adda pagkatangan dita abanda ading. Manungay day ta. Manoy tayo. Ay, limagasot. Ha? Naglakan? Ay, ibagaman no sa dino tinanggatangam, tayo na maggumatang. Ay, panawan ka na ading. Tanay, nagdagsan na ito. Awita ka bagas. Ay, nabsuga ka. Makaturog ako nukas niya. Nabsuga ka. Ingkapay mo't sumakdo iti paginaw ko sakbay ka nga agilad. Sikamat na. Kalkalpasan ang antitaw. Agibaon ka adagaws. Siyak tinagluto. Di nakpay pulos tinulungan. Nga oray nagdut-dut laang kumay ti manok. Katsak mati nagdiskitar iti makan. Nagdiskitar ka? Napan mula ang matinala dita farm damanang ko. Apay ti ko nam nalakat agbagkat iti bagas. Kanagiyawid iti manok. Ay talaga kayat ko ti maturong. Ingkapay sumakdo ko na. Pumanaw ka man dito abay ko. Kakita ginawan.
Makisakduak man nana, dito'y gripo yo. Wala. Sige lang. Libre pa lang ita. Gaminto no may alawas. Agsingir kami. Agsingir kayo, nana? Wala. Tanagado kayo mat asumaksak do dito gripo may. Agasem ngay. Uray kayo la sa nga pulo. Manuntungay ti bayadan may, nana? Sa nga pulo a pisos ti may sa timba. Ay sus, nagninamot ton? Ay kabaulan nyo dayta. Tado mat ti kwartayo. Tagimatang kayo iti bagasyaw. Nakitakat nila kayo mo idigimatang iti bagas. Ha? Nala, agsakdukan. Ipapasyaw. Talibre pa ilaang ita. Agriing ka, Mauricio. Mauricio! Agriing ka, kunak! Apay agsipat ka ngay. Agaramid ka na iti gripo tayo. Agpabayad ka nun dananatinay no sumakdo tayo iti gripo da. Unay mo't daytan. Nagngina ti singir da. Agasam nga deta sa nga pulo a pisos ti may sa timba. Ano la amin naman nga ibagbaga na niya bakit? Idi pa ilang amin nga ibagbagak nga agaramid ka iti gripo tayo. Kaskarina ayat ti agarami di ti gripo. Amin mo't abanagkan ka, narigat nga aramidin. Ay, saan man nga kasta-kasta na niya bakit tinay? Narigat no siyak ti makaungat. Tanya ti aramidam. Diyak pala agsasao ita bakit? Makitam tulatan no makaungat Lakay, manon alawas asa ang tabing misita ijay farm. Ket bisita pa'y mat ita ijay eskwelaan. Kumusta nga tan jay farm? Pagdanagam, kat adda mo ti binilin tangag bantay. Adda ni ading mo ame, kan nila kay na. Ewan ang... Saan ka madanagan? Tamamati ak abantayan daan alaing jay farm. Wan matkit di Numalpas ti sports activity. Numalpas ti sports activity jay eskwelaan. Mapantan tumanan bisitaan jay farm ta. Ay, agsakdukan, Mauricio. Wan ko mana na. Agasem dayta. Talo agalon ti punwam. Una na, ta inuman may. Bali 30 ti bayadam. Ha? Agsingir kayon? Awan kat katartarimaan mi dayta gripo. Naperdi nga main. Kat nagastos mo ti agpatarimaan. Awan mo't pagbayad ko na na. Sige. Uray si kalangarudan ti umay mang tarimaan no maperdin tumanan. Tangdanan dak Anya! Naskan ka di pa kat makisaksak do kayo ma. Ay, saan ako na makisakto? Ah, Nagano dita, mabalin ko pagsakto na libre. Pabayadan yung matlaminan. Nagsardungan terapis na. Apay aya? Anda pa panak. Rabi, rumor ka? Marorodak iti da dya bakit tinay. Sungay kakman iti pagnakman na. Anya ti kayat mo asawan? Maturog kayo kit din karang iti ubing. Agawid ak tulatan. Sino mat nga tala ito bigat nga tuk-tuk-tuk. Mabiit lang! Oh, nanatinay, si kamat gayam. ay naperde jay gripo may. Ne, apay nga dito iti umayo pang ibagaan. Umay ko damagan na no asino tinang perde. Nilakay mo. Ayan na. Nakaturog pa'y. Nagsapa kayo mat nga umay. Deyo ko naan, anilakay ko tinang perde. Ta saan na maaramid dayta. Narigat, agpapabasol nga awan pamanagnak na. Ay, jakmat kat pabasulan nilakay mo. Kat, apay nga imay kayo dito'y balay abigbigat. Umay ko damagan na. No adda oras na. Taumay na kumatarimaan. Total, may sa kayo mat ngagsaksak daw. Ada trabaho nila kay ko ita. Adda trabaho naan. Kan may sa, aadaw ti aramidan na.
Ay, sino nga ingatan timang tarimaan ni Tigripo, may? Ayan na ngayon na natin ay. Nagawi na. Agpunto ka man kanyak, Mauricio. Napirdi ka no Jagripo da. Sika ka di tinang pirde. Saan ka na tagari? Sika tinang pirde. Matangsid gayam. Nagimot. Bayam. Tauray suda kat awan pagsaktuan da. Agpapada tayo nga awan danom na. No kasta. Isuti na panam idirabi Isu arimuar ka. Sigurado ang makiktot ni ading ko no makita data. Apay ngamin adi mo imbaga ang mapantabisitaan jay farm. Kaya't ko nga rod a sorpresaan ida. Kaya't mulat ni mang kikiktot. Anya ti panagkunam. Itod ta ka din jay tang dandaan nagbantay jay farm. Ay katuna. Kaskari na ayamat ti agbantay iti farm. Manungay mo ti itod ta. Ay kat, jay kalkalaingan na Ala nga rod, parta ka mo ti ag-drive. Unaan ta pa ijay farm. Kalpasan na, mapantay jay balay daading mo. Ay tamangala ta iti manok apag sasangwan tayo. Naglulok magsigurong dagiti manok ijay farm man niya. Sigurado dahi talakay. Mayat apag sasangwan tayo inton pangal daw. Bakit? Awan mo dagiti tarakan na manok dito'y farm. Huwag nga rod, napanandan nga Kinitam ka di ijay unag. Dagiti pinanawan ta abagas. Awan lakay. Puro maragmag tinagbate. Apay nga yakasta. Ala, mapantatadamagan ta ka ni ading ko, no apay. Saan na ko maakagura iti daytoy nga ibagakan ka bakit? Ngampanag kunak, saan ang mapagtalkan dagiti nagbantay dito'y farm? Huwag nga rod lakay. Naibusat amin at arakanan. Nadismaya akpay. Kababain pa'y ken ka. Tasyak tinangisingasing nga italagta kadakwada daytoy farm. Bakit? Nakaluto ka ka din. Tarasamot ang tanim abisina kaun. Ang angarak pa dahito manok nga inyawid mo. Nay, adadim tengalugan ita sangot ti balay. Damanang kunansi. Ay, saus! Apay akilat ngay mayda. Anya ti aramidan tan. Sigurado nga agdamag dagita. Apay adi dala bagbagan nga umayda. Awan mo't nang tinagbati at arakan ijay farm na intalok mi kada kayo. Ay, kwa ngamin manang. Uray dagiti gamit mi ijay unag. Awanan. Ininot abinun bunagyaw. Ne, da ito'y matyaman lukong ko ijay. Da ito'y pinggan. Kukwak pa'y dagita. Inalayo mo't aminan. Ay, binulod bilaang manang. Saan kayong matgayam ang mapagtalkan? Amom, di pagsasao ako nana. Nuluk-lukwam ti padam a tao. Naikay kan ka ti panagprogreso. Pakawanin na kami manang. Itakla ang amarik na tinakaro abain. Gimurang damanang kan bayaw ka data. Sikan tumat ngamin. Basol mo da ito'y. Sukatantan nagiti nalala ta. Di nakiramraman. Tas si kalaang matinapan nangal ala kadagita. Manok kas kadabagas. Ininot mo abinunbunag. Kaano nga ta ayang agprogreso tamat bakit? Tay ko na ni manang ko. Nulukluk ti padam a tao. Naikay kan ka ti panagprogreso. Ura ni nanatinay. Pirmi ti panang kusilap na kanya kita'y nagsinabat kami. Mabainak pa'y at tumalyaw kan kuana. Kastala ti biyag lakay. No nagaramid ka iti dakas iti padam a tao, puro malas ti maganab mo. Magbalbaliw tan bakit? Baliwan tan ti kasto nga style ta. Idi pa'y ngamin nga ibagbagakan ka. Ngam di nakpatpat dyan. Pay suntay tan bakit?
Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Nuluklukwem ti padam a tao. Naikay ken ka ti panagprogreso. Tampok dito'y drama tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimot direksyon ni Teresa Calay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag. Kat ita, hadtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka mang tagibasit, tapno di kan tumat matagibasit. Dito'y drama tayo, kas talatibiyag. Sigawat gayam day tamasabat ko, Feli. Kunak no asino itayon. Dinak na ilasin? Kulot mat nga minan day tatidog abuok mo. Adda apimintas ka. Kasta latibiyag Agpapintasak, tadamot pagpapintas ko. Saan nakakaskan ka, nakapimpiman? Apulos asaan ang makapagpaparlor? Wen gayam, kablaawan ka ta nakagraduar kan iti kursom. Idinto asyak, may sapay atawan sakbay ang makagraduara. Di mo ngamin pilitan ti agadal no awan mo't pagadal mo. Naimbag ko man o da kwartayo, ngam awan mo't nga rod. Ha? Ingka katag katulong, taday ta ti bagay mo. Wano saan, ituloy mo ti ag-hostess. Hostess? Ay na, Lorna, di mo pilitan ti agadal no awan mo't pagadal mo. Kaasi ka mo't. Asino tinagkuna na panak nag-hostess? Oh, saan kit din? Napan ka nag-hostess tapno adala ang kwartam? Ngam oray agan ano ka, saan kan tulata makagraduar? Ngamin, mamirmiraot kalaunay. Ay na, anak ko. Baybay amlaeng at ang tagibasitan na kanifele. Adda ngamin mabalin na itibiyag. Masairak nga rod iti panagsasauna, tatang. Gaputada mabalinda iti biyag kat kasjematan ti panagsasauna kanya. Masairak, tatang. Kasta talaga tibiyag, anak ko. Adalat ta pakasairan tayaw. Saan ka papiktaran? Bay amlat ta. Wen Anya kay nga ron. Igaad mo kit di ti agadal. Tapno makaturpos kamat akas kanefele. Tapno di nakatagtagibas sitay. Nana, gumatangat man itinabang lo sabon. Daytay pang papu daw Ay huwan, mabitlaan, taikan kabalasang kaw. Adoy. Adoy ti bayad ko, Nana. Keep the change. Aya, ay nagsayaatan no kasta. Kasta kumaamin agumatang, di nagsayaat. Ay, aguray ka, Fele. Imbag ka pa, ita nakagraduar kan iti kursom. Kat, kasta latibiyag anana. Siyempre, nalaingak ngamin. Ken, ada kwartami apagadal ko. Sana kas ka ni Lorna, apilitan na ti agiskwela, nga oray saan damot akabailan. Nagagat da dya tao. Oray anya at trabaho. Sirken na. Tapno laeng adda allowance na. Wan nga rod anana. Napantopay nag-hostess. Anya. Ay, waitress. Saan a hostess? Ay, nanana. Katno agpaara ko, tapno ikan ti customer iti tip. Tanya ngay nga rod. Kastala ti biyag agkasapulan nga rod iti kwarta. Anya. Kan oray anya ter aramidan na. Saan to ang makalpas iti panagadal na? Anya ngay ti amuna day jay. No nalaing kuma, di nakaturpos akas kanyak. Tagtagibas sitam ka din ni Lorna. Talagamot nana. Awan amuna day jay.
Nangudel ti utak na. Iso amas daawak tapilitan na pailaang ti agturpos. Ay na, Feli. Laglagi pom to'y ibagakken ka. Di ka mang tagibasit, tapno di kan tumot matagibasit. Ay nanana, sa anak to matagibasit, gaputan na laingak. Makastrak ak to adagos iti trabaho. Sana kas kanilor na nangudel ti utak na. Iso at ibagay kan kwa na at trabaho kat katulong. Wano saan? Ituloy na lang ang timapan ag-hostess. Ay, naala, ingkantan eh. Noan niya laditan ti pagturturungan ti saritaan ta. Nariga at ti makabasbasol. Sa nabali at apudnumat. Anilor na kat napan nag-hostess. Inmayak taawisan ka intun bigat iji balay. Wan, amok akasangay mo. Happy birthday, Gayam. Agyaman nak, may sakan to asa nga ilik intun bigat. Sige, umayak Apay kit din asaan. Ado kayo nga inawis ko. Naragragsak no ado tayo nga agsasango. Wan, Gayam. Di ka agdanag. Umayak to. Katwan Oray ni Feli, inawis ko. Malagip ko gayam at agdagibasitan na kaday chay. Awan anyaman na. Mas daawak. Apay akas jeti ugali ni Feli kan ka. Adda ka di madi nga inaramid mo kan kwa na? Awan mat. Siyak nga minti arman ni Arman. Day tatiyan mo kapang gurguraan na kanyak. Ay wan. Ngamin, nasa uidi kanyak ni Feli nga ag gusto launay kan ni Arman. Kat no Arman ni Arman, sungbatan na ka no adagos. Imbagak ka ni Arman. Ani Feli ti mapan na Arman. Saan asyak? Ngam syak ka no ti kayat na. Kat, sinong bata mon? Saan pa'y? Tadyak pa'y kayat ti maki-boyfriend ita. Una agpay ti panagadal ko. Wan kasta tinasayaat nga aramidam. Happy birthday, Mercy! Ado'y ti regalo kan ka. Agyaman nak Feli, ngam nagkastos ka pa'y laang. Awan anyaman na dayta. At least, aday gatang ko. Saan nakakas ka dagiti daduma dita, apilitan da nga uray awan kwartada. Asino tinakda ka matom? Asino kumapay, no dini Lorna. Oh, isudada kita sumunga dun. Nagkuyog da ka ni Arman? Iawanan ba nga aga-agaw iti boyfriend? Apay, inaram na ka ni Arman? Wan man, kat plano kasong batan. Ala, mabit laang tain nakida ka sarita. Prutas lang ti isagot ko kan kagayam. Abokado. Ore siyak, prutas lang ti sagot ko kan Mercy. Pagyamanak unay. Ay, naimbag tayo may kayo. Kan, nagkuyog kayo mat. Dinagasnak ni Arman ni Jabalay. Da kayo ka din. O, saan pa'y Ang apama na makagraduare ti panagadal na. Sungbatan nakton. Nga lang arod, umay kayon. Sumaw kayo mata ni tilamisaan. Hay, nagadukit din nga agraraman dito'y lobong aya. Asino ti agraraman ako nam? Asino kumapay, no di sika. Ha? Kita man day talangam. Pilpilitop ti agkawas iti napintas, nga magkupkupas mat. Ay, kasi ka mat. Daytoy lang amin ti kapintasan akawis ko. Di ka lagbain. Iso nga iso ti badong. Kaasi ka mat. Arman, mabalin ka din na itulod na kiti balay. Medyo madingamin tiriknak. Sana mabalin. Kan kasano ang maditirik nam kat nakita ka nakaragragsak ka itay. Medyo ado ti na inom ko. Iso nasakit ti ulok. Nilor na ti itulod ko. Sana si ka. O sige. Inakon. Taur-urahin na ko nilor na. Daytya, Lorna. Talagang inagaw na kanyak ni Arman. Oh, Feli. Nakatugaw ka pa ila dita, ha?
Di ka di makigiddan ka da, Lorna? Ay, saanan? Dayja, Lorna. Addan to aldaw na. Apay manen, anya manen ti ginuram kan kwa na. Napimpintasak mo't ngam iso. Napimpintas pa'y dagiti kawas ko ngam iso. Ngam apay nga iso ti kayat ni Arman. Tagibas hitam ni Lorna. Ngam iso mo ti kayat ni Arman. May samot dayjang Arman. Apay adi na imulagat dagiti matana tapno makita na kumati kinapintas ko. Pagtatak ko nan nakit din dayja Lorna. Asino kumangay no maidilig kanya. Ay na, Feli. Di mo tagibas hitan ni Lorna. Maditi kasta. Ang mga no agbalatakken ka ti panang tagtagibasit mo kun kwa na. Oray anya ter aramidan ni Lorna, di nak tumartapan. Ngamin, naudel ti utek na. Awan amo na iti pagadalan. Iso day ta, nagsarden idi anagadal kat napan naghostes. No sa dinula ditan tinagturturungan ti saritaan. Ala, agawid ka matan, Feli. No anya laditan ti matangtang ab mo. Pudnumat. Ay, baliwam ti ugalim. Saan anasaya ti kasta? Liklikan da ka dagiti gagayem mo no kastamlatan. Ikagdanag, si kantulat tati ay ayatek Lorna. Urayak ti panangsungbat mo kanyak. Ala, adakan ka no makauray ka. Ngam, kasano ni Feli. Agusto day jay kan ka. Si kangarod ti kayat ko. Jak kayat ni Feli. Jak magustuhan ti ugali na. Napintas mat. Basta sikat ti kayat ko. Sige, sikat ti makam mo. Ngam, inton makaturpusak. Kayat ko ti agtrabaho adagos. Jak pa'y kayat ti makiasawa. Wen, ti importante sumbatan nakto. Kat agurnong ta pare ti panagkalaysatan to. Anya? Di ka pa'y sinungsungbatan ngam kalaysan ti bagbagam? Di tantumot lang ti turong na. Ti panagkalaysa. Anya ka di tigatahangam, Lorna. Sabon nana, taglabaak man. Nana Petra, siyak man ti unang alakwan, tagap apuraak. Good morning, Feli. Ay, kasano a good morning? No day tamat rupam ti makitkitak. Ha? Nay, baditi sungbat mo, Fele. Nagsaya at ti panag good morning kan ni Lorna. Nga makapasair mo ti sungbat mo. Hay, madia talaga ti morning kanyak, no ti rupa na ti makitkitak. Ay, tanangam ti panagsarsaritam. Tamasair mo takadwam. No ni Lornan tupay matlaang, ayos laang nana. Ibagak ti kayat ko nga ibagakan kwa na. Laglagi pa mananday to nga ibagak, Fele. Di ka mang tagibasit. Tapno di kan tumot matagibasit. Kanayon mo nga ibagak kanyak dayta nana. Sa anak to ang matagibasit. Ta sa anak kakaskan ni Lorna nga awan ammo na. Makapasayar at talaga ti panagsasao kanyak ni Feli tatang. Tagtagibas si nakpay. Kas itinakunakaon. Bay amlat ta, anak ko. Takas tala tibiyag. At dalat ta pakasairan tayaw. Danik la tutupan. Ay, di mo aramiden ti kasta, anak ko. Saan mo lantan nga italtalag? Wen tatang. Nasaya at kaatao. Nasaya at iugalim. Isuadi mo baliwan dayta. Talaglagi pa anak ko. Tinasaya at nga ugali. Itunda na ka itibaligi. Wen tatang. Kastala tibiyag, anak ko. At dalat ta panakasair. Amo Mercy, ada inaplaya ka trabaho. Kat masiguradok ang maawat aki jay. Sa dino dayta? Iti may isang opisina iti sentro. Masigurado ka maawatak. Ay, nasaya at no kasta Agsubli akin ton bigat para iti interview. Aya. Ala, katlalaingam bareng maawat ka. Oy, talaga ang maawatak. Naglaingak tupay. Sige, bareng mapagasatan ka.
Jak ninamnama amay saka ama interview ti dayto nga opisina, Feli. Uray sika. Jak ninamnama amay saka mat ama interview. Bareng may saak ama pagasatan Sigurado ang mapagasatan ta, Arman. Ay na, sapay ko matakasta. Iti kasta, kanayon tanton nga agkuyog. Anya? Siyak ti maibagay akakuyog mo. Saan kat ani Lorna nga awan amuna? Piliton nakit din ti agkawas iti napintas. Ngam di namat kabailan ti gumatang. Iso day jay, agkupkupas dagiti kawas na. Awan mo't ngamin igatang na. Kaguram launay ni Lorna. Awan mo't mading inaramid nakin ka. Saan anasaya at ti ugalim, Feli? Ladingit, ngam di ka magustuhan. Saan ka nga awatan diti opisinak? Ha? Madam? Iti kasta apa nagkawkawas mo, kan langam. Jackpot yan akabaalam ti trabaho. Saan akas kan ka ti kayat ko? Awan ammo na. Ha? Ammo kasaan mo akabaalan ti trabaho dito eh. Ang mga no sakit kala ti ulo. Ang mga no day talagtugtugaw, kan agpapaaram ti amom nga aramidan. Ma'am, kabalak ti trabaho diti opisina yo. Sigurado ka? Iti day ta pa nagrupropam, kabaalam ti trabaho dito eh. Tagibasitan dak ka di, ma'am? Wan, isuasan ka nga awatan. Ala, mabalin mo ti rumuar dito'y opisina. Di kagda nag-arman kaanakan. Jak inawat day jay agnagan iti Feli. Takuna mata saan na nasaya at ugali na. Wanante, managtagibasit launay. Kaday jay. Tinagibasit ko mati kabalan na. Iti kasta. Maamiris na tibidot na. Ante, No tinagibasit ko man, ay kat gagangay na. Kasta la ti biyag. Imparik naklakan ko na ti aramid na. Kadjay ibagbagam ngagnagan iti Lorna. Di kagdanag, taada agur uray at trabaho na diti opisina. Kan mabalin na lata ti umay dito yung agtrabaho no kayat na. Siyak itan ti mangi-manage diti opisina. Iso asyak itan ti masurot kaanakan. agyaman na kanti. Ay da, nagsaya at tadagayam trabaho nga uray agad-adal ka, Lorna. Wala na. Nagsayat day jay abos ni Arman. Hoy, Lorna, bilibakan ka. Si kakit din tinaawat iti opisina ang nagaplayak, idin to taawan mo't ammom. Husto ka. Kat ita, saan akong amarigatan iti panagadal ko, tadan pagsweldoak. Inawat da ka, kat awan mo't ammom. Ay na, Feli. Nasaya at mo, tasaan asi ka tinaawat iti dahi at trabaho. Tano si ka kuma tinaawat. Nalabit ako maro, ti kinalastog mo. Anya? Apay adi mo amirisen, no apay asaan ka naawat? Ha? Ni Lorna, oray agad-adal pay laang. Iso tinawat da. Tangamen, nasayaat ti ugali na. Saan akasken ka ama nagtagibasit? Kwa? Kanayon mo asairan di Lorna. Gapo iti panang tagtagibasit mo. Nalaing kalauna yun aya. Kwa? Ayan nga rod tilaing mo. Apay nga rod asaan asika tinaawat iti nagaplayam at trabaho. Apay nga rod ani Lorna tinaawat. Awan ti sakit tinakam ko kan ka, Feli. Uray kanayon nak atagibasitan. Takakaasyan naklat ti Diyos. Kas ita, adan trabaho. Nga uray sanak pa nakagraduar. Katinton makagraduarak. Agbalinak ton a regular, ijay nga opisina. Kat si ka, Feli, agbalbaliw ka ngaminan. Ngamin, saan abindisyonan ti Diyos ti kasken ka iti ugalay? Laglagi pamanan tay imbagak itikan ka. Di ka mang tagibasit, tapno di kan tumet matagibasit.
Ditan gagayem, tinagibusam, ti pakasaritan tayo anaadaw, iti pagsasaw ako nana. Di ka mang tagibasit, tapno di kan tumat matagibasit. Dito'y drama tayo, Kastala ti Biag. Insurat ni Virgie Paclay. Iti direksyon, Teresa Calay. Sound effects, Jofer Anas Basit. Musika, Ken Computer Recording Technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, itin kay panagdengeg. Kastala ti Biag! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan adakes ti ag wifi, basta saan aliplipatan ti responsibilidad iti balay. Tampok ditoy drama tayo, Kastala ti Biag! Apay, sa dino mo ti papanam? Di ta computer shop Amumad nga da seminar mi online. Ni, kunak manutulungan na kaaglaba ta Sabado ita. Kasano nga ron dyan seminar may. Ala, ingkaman laangan. Ada mo tayo anak mo, tumulong kan ka. Kunak ngamin kan ka agpakonek tayo iti internet. Ngam nagadong arteg. Carl! Eva! Ayan nyo! Tulungan dak nga aglaba! Aglaba kayong agkabsa, taglinisak. Apanak iti balay ti classmate ko, mami. Anya man ti aramidom ijay? At the research me. Ipasamin ton Lunes. Uray syakmat, mami. Agkikita kami kadagiti classmates ko. Taadalipasan mi nga assignment mi. Ay. Madiday tangar aramidon yung nga agkabsat. Likliklikan yung samot ng dagiti trabaho diti balay. Nagado ti lalabaan. Kan nagrugate day ti balay. No adda ko mangamin internet tayo dito'y balay. Uray saan kami nga umandayo. Wen nga rod nalakalang mati agpa-connect iti internet. Panunutat pay. Agasam nga iti binulan abayadan. Ala, mapanakon. Awawagan da kung dagiti classmates ko. Mapanak matan, tani, aldawan, mami. Na, ay, agmay saak man anditi balay. Ay, jakon amuti unaag. Aglaba, wano aglinis. Nagadukat dahi talablaba amon, ay amare. Nagadu kami mat ngamin nga agsukat mare. Ne, adan samot papanam, nakasukat ka mo. Mapanak man agbayad iti internet me. Dayta ka tijak kayak nga agpakunak iti internet. Agbayad ka binulan. May mayat nga adabukod nga internet mare. Kitaam kanyak, saanan nga umad-adayo dagiti anak ko. Dito'y dalaangan balay. Sa bagay, isumot dayta ti pampanunutat mare. Ala, panawan kan mare, tani. Lumabas ang jejep apagluganak. Madamdama akmet nga aglaba. Awan samot ti tao. Napanandang Ribeng! Ribeng! Adak di kay kusina, nanang. Kudak no awan tao. Kanay, saan anak kalak da ito ridaw yaw? Ay, madama ak naglutluto. Aldawon, nagadong amin ti inaramid ko itay. Nanang, apa niya insarak mo day ta tsinelas mo? Di mo ayam makita kalinlinis ko laang. Ay, Kita ang manday ta nagbadda kam ni. Kapit-pita kon. Ayan, nanjay map. Nay, nagdelikado ka lakit din, aya. Ay nananang, nabambanuga ka naglinlinis. Awan mo't nga rod tumulong kanyak. Nagado ka balay mo. Si kala ang tagmay-may sang agtrab-trabaho. Napandami na ki-internet. Ala, ingkay ibati Jerwar, day ta tsinelas yaw. Ay, jak kayat. Itangal to pa iti asaw. Ay, jak tumanin mabirukan. Ay napo, permiti banog ko nanang. Ay, katanusam Dadakkelan dagiti anak ko. Sandak mo ta matulungan na pulos.
Ay, kasta talaga. Tas si ka nga rudti na iti pagtaangan. Ano sa mga anak ko? Kasta talaga ti biag. Nagpigsamat ti urok na ito ataon. Uret na nakarain. Rebeng, magring ka. Rebeng! Uy! Apay, dumanog ka nga eh. Dinanog ka ayamat. Ginungun ka lang ta nagpigsa ti urok mo. Si Kanto pa'y tinagpiksa ti urok na. Tagpapasol pa. Siyak ti saan ang makaturog iti urok mo. Kasla ka lang maparpar ti ababoy. Si Kangay, kaslatrak asumang sangat iti bantay. Disturbo kay ti panaturog. Maminsan pa'y adanugan nak makitam. Koreksyon. Ginungun ka lang. Agdana ka, tay tuloy ko ti maturog. Agora ka, sakti mo na ang maturog. Tapos saan na ka madisturbo iti napigsa nga urok mo. Ne, saan kayo pa'y anak kadigos? Saan pa, Mami? Asino ti adda dita banyo? Ni Daddy. Lakay! Darasam di tata ni agdigos na giti agkabsat. Nalpasakon. Asino ti muna ka na kayo. Siya kun tani, masapsapat ti klase. Ala, sumaruno kanton, Carl. Ngun, Mami. Umay kakit din ta mamigatan. Nakaluto akon. The best na talaga ni Mami, ha? On time mat amangan, dagiti kabalay na. Tuy ko ti pagbilibak na ni Mami, Carl. Malay nga gluto. Kanayon ang naimas ti sidaan tayo. Sandak man abulbulaan. Ha? Kanayon pa yan nalinis di ti balay. Planchado pa'y dagiti uniforms mi. Ngam no adda oras yo, tulungan dakmat Siyak matlat pan ti agtrab-trabaho dito'y balay. Carl, nalpas ako na nagdigos. Sumarunukan. Wen, umaya kon. Ibusik lang daytoy kankanak. Daddy, kasarita mo't ani Mami. Ngagpakunik iti internet dito'y balay. Ibagbagak nga rod kang kuwana. Kasapulan mi no ag-research kami. Bayam, ta kumbinsirik ti inayaw. At damot na lakang internet ita. Adamot pagbayad ni Mami yo. Kasla ita. Kalpasan ti klasik. At damanan aramiden mi a-research kadagiti classmates ko. Anya ti kahit asawa na ita. Marabyanak nga gawid. Nay, kita ma. Ta saan ka unay ang marabyan? No kumangamin at da internet dito'y balay. Anya ti orasan. Awan pa'y ni Carl. Kuna na ta marabyan, ta daramiden da. Ada ka no research da. Isungar di bagbagakin ka nga agpakunik tayo ng internet. Wanan. Agpakunik ka ninton bigat. Adamot kwartakin ka. Sige, tamasapa ak amapan inton bigan. Siyakmat ita ti aglaba, mare. Papanam. Mapanak man di ta ili. Agpakunik kami kanun iti internet. Nakapanunot ka matlangan. Ay, awan takasapulan mo dagiti kabalay ko. Kitsi ka ngay. Mahilig ak ayamot iti kakasta. Apay, awan social media account mo, Ay, awan hilig ko iti kakasta, mare. Ay, katnoad danton internet yaw. Agchat tantaw. Ay na, aglaba aklaangan, mare. Wano aglinis. Nagado di tang aramidag. Ay, di mo ko na unday ta. Nagmayat to, pa'y nakachat na. Ay na, jak kayat asayangan ti oras ko, mare. Napatag ti oras kan panawon ko. Nasaya at nagawid kan, ading. At ay pakitakkan ka. Anya day ta. Basta umay ka. Di nagguyodan Jaran! Ha? Addan internet tayo? Addan Saan tan nga umadayo nga ag-internet? Yes! Saan na masapul ang mapanak iti balay ti classmates ko? Wana, dito'y tan nga aramidan dagiti assignments ta. Addan internet tayo. Iso nga awanan ti rason nga umadayo kayo pa'y nga mapan ag-research. Saan na, Mami? Matulungan dakmat siguro dito'y nga aglaba. Ay katwan Mami.
talaga ang matulungan dakan. Ay, itay ka pa'y nag-cellphone dita. Jack makaturog, ta naglawag day ka cellphone mo. Nay, tapay ako bindag ka, nay. Ay, ati orasan na ya. Kita man, oh. Nay, pumarbangon naman gaya man. Iso nga rod nga idepo mo day ta cellphone mo. Diyak pa'y nga rod makaturog. Kasano? Cellphone kamot a cellphone. Maturog kalata ka di. Ay, rumarak man lang. Ijaya kong sala sa maturog. Inkan, unget ka lang nga unget. Maray, gataga mo to'y cellphone ko. Ni, apay nga ila ko, Maray. Jack ba't us-usaran, tainted nila kay ko jadaan na cellphone na. Sapay, Jack amo ti ag cellphone. Nalakalaang ba't asurwam? Sayang ba't katadan internet yo? Mano aya dayta. Ayan ni mami ya. Adda ijay likod, Daddy. Ayan tara aramido na ijay. Saan pa yan nakalutaw? Ag cellphone, mate. Nangalanay ti cellphone na. Amo na, tag cellphone? Insuro siguro, jay kumari na. Tainla ko na nga rod ka ni Mami, jay cellphone na. Nalaka lang mat ang makasursuro ni Mami. Amo na paikit di aminan, Ay, siyak mati mga bak iti daytoy nga ay ayam. Kaya't kunti maturog. Ay, maturog ka lata. Di nakman pakibyangan. Games kala, games. Rabrabiin. Di nakpakibyangan kunak manan. Tasan ka mo tapakibibyangan. Makadlawa ko na. Naitan sa lang mat cellphone mo, tiga igamam. Saan mo na masangot agluto? Da kayo mutan siyak la aminan. Kita man nag iti lalabaam ijisulay. Naurnong dan. Yes! Nangabak akon! Nangabak akon lakay! Kasanuak pa yun makaturog no kastoy. Anyamat da ito inluto ni Mami apamigatan. Naksat mat, Daddy. Pati daytoy na poy. Naknaksat. Wan nga raon. Idirabi, na overcook dyan inluto na asidaan. Sa anak po pa'y anangan. Ala, anusan yun na tanaksit at pamigatan. Tani, mapana ko nagdigaws. Syakmat ti sumarunong agusar iti banyo, Daddy. May santumot kami ti banyo tayo. Rebeng, amok nga da ka di taunag ti banyaw. Nalpas kan? Sanpay! Nagbayag kamutan. Sa anak pa yan nakadigaws. Kato ka ununod ko laang. Darasam mata na aldawan. Aguray ka ka di. Uri nga min di taunag ti banyo, ag cellphone ka pa'y. Darasam! Nay, adda ka mo dito'y balayaw. Tuktok ka tuktok, di mo pa'y ilukat tiri daw. Ay, kat umunod kayo latangaminan, Cellphone magamit, day takasangsangaw. Ada ka chat ko dito GC may nanang. Isuasan kayo adisturbo. Nasumok mo mutan ti agsilpaw. Day talagway wifi ti amuyaw. Nay, laglagi pom daytoy Saan adakas ti ag wifi, basta saan aliplipatan ti responsibilidad iti balay. Gets mo? Ni nanang mo. Ay kapod nomot kita man dati balayaw, nakawarwaramot ten. Nagado ti nakabi, ti nabadbadaw. Naragsak ka, iti kastoy abalayaw. Ni nanang, agsermon manan. Ay da, isardag mo day ta pa nagsilpon mo, ta asikaswam day ta bagay. Di kan sapay nagsagsagay sayaw. Di mo pa'y masangod ti agdiramaws. Kita man day ta rupam, nakasilsilang. At dapay nga rod ka chat ko, nanang. Isardang mo day tan. Nagado tinaskan nga aramidam diti balayaw. Isublime ti sigod akababalin mo. Amay sa nga ida a responsable. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako nana. Saan adakas ti ag wifi? Basta saan aliplipatan ti responsibilidad iti balay.
Tampok dito'y programa tayo. Kas talatipyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimet direksyon ni Teresa Calay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag! Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Ket ita! Adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. No di mo kayat ti mauyaw, san kamet nga rod nga aguy uyaw. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag! Anya, mapan ka ijay ili akas tati kawas mo? Ne, apay aya. Anya ti madi iti suot ko. Sukatam day ta t-shirt mo. Nagado ti t-shirt mo ijay aginat gatang ko. Day takit din nagdaan ti kayat mo nga usaran. Unay kitin ni bakat kun aya. Komportable ak nga rod iti daytoy a t-shirt ko. Tadang iti ginatgatang mo, babasitan. Tamo mat, limok magak. Ingka sukatan. Anya langan nga iti ibagadag iti kaaruba. No makita daday ta suot mo. Panunutam tumat ngamin ti ibagati sa balay. Uyawin da ka. Apay, kayat mo ti mo uyaw. Day takot ti aramid mo, bakit? Isu amabutang ka amauyaw. Nauyaw ka ngamin unay. Lakay, sikapay lang ti makipaling ka inton bigat tamakimiting ak ija eskwilaan da junior. Ay, win gaya man niya. At dagayang PTE meeting inton bigat. Win nga rod, naskan nga umatendarak. Sige, ilistam nga roden dagiti gatangak inton bigat. Wen, itad ko kan ka inton madamdama. Kan dimulplipatan je basket, wenno eco bag, apang ikabilam kadagiti gatangem taimbawal dan ijay palengke ti plastic. Ay, wan, isuti may dain waragawag itay. Wen, dakkel je basket nakasabit ijay kusina. Dimuliplipatan day jay lakay, wenno eco bag, ti alam. Asukar, check. Asin, check. Bawang, check. Anya pa yung nga tijak nagatan. Sibuyas. Okay, sibuyas. Ne, pare nanding. Nakipalpalingki ka na. Ay, wan, Mari Wilma. Baunak ni kumarem. Nagdakkel pa hiday tabasket mo. Wan, isuti nang ikarga kadagiti gilat-gatang ka. Apay Mare, anya ti nakakatkatawa. Saan abagay iti lalakay iti makipalingkay? Saan ayamat? Ad-addan asaan abagay ti lalakay ti agawit iti kasta kadakkel baskay. Jak amwa ka babain gayam itan kada kami alalaki ti agawit iti basket. Kan gumatang ka man mat iti chinilas mo. Abot mat day tagdua a chinilas mo. Ayuin gaya man niya. Away, tumagasak dita paggatangan iti chinilas Mare. Tapno di nak uyawain. Nay, si kamot day tamasabat ko, Brenda. Nakitsinda ka? Wan, manang Wilma. Ay na, imay ka dito'y palingkay, akas tati kawas mo. Rut-rut matakawas mo. Anya ko ma? Di ka mabaeng? Awan pagpain na. Tawan dapos nga aramido. Sige, tayo nakpay gumatang iti bangus asidaan mi. Tagsigangak. Sige, itakan. Na, Ay, talaga nga uyang ni Manang Wilma. Kunang batlan ng asino, abaknang. Rot-rot, ikawas ko. Ngam sa anak akas kankwana nga uyaw.
Sa anak a komportable iti t-shirt nga intad mo kanyak. Nakililit. Ay, madlaw pa dito dakkalatyan ko. Nay, agreklamo ka kitneng. Kano bagay mo day ta-fitted. Di ka man. Amok akinat katawaan dagdag iti nakakita kanya kay Jailay. Asino tinangkat katawakan ka, ha? Basta, aduda. Kung naktumat ngamin kan ka, nga isuot ko no anya ti komportable kanyak. Uyawan da ka nga road. Si kalaang matinauyaw dito lugar tayo. Ay, agtal na ka man dita. Tila uyawam. Day tala agoy uyaw ti araramidam. Si ka tinapili at PTA president? Ay, wan. Siyak mo timbutos dagiti parents. Kaba alam ti agbalin at PTA president? Ay, kat sursurwak maray. Ay sus, narigat ti agbalin at PTA president. Masapul analaing ka. Ay, kayat mo asawan. Sa anak analaeng. Ay namaray amamukan, ta nagka-eskwelaan ta iti grade 1 ta, aging ga iti grade 6. Kat puro 75 ti kaduan agradom iday. Ay, sobra kamot nga aguyaw, maray. Ay sus maray, marigatan ka. Saan abasta-basta ti agbalin a PTA president? Ibagakan ka, masapul anangato ti IQ. Linaingan aya. Depende mo't iti diskarte day ta, maray. Tauray man no sikat ti addaan iti kangatuan iti IQ, numadimot ti ugalim. Ay, awan lata. Naa, tanagsao dyan na lang. Sige mga road. 4 times 4. Kita man no nalaing ka. Ay, mano nga agpaiso. 4 times 4. Na, kuna man no nalaing ka. 4 times 4 equals 16. Naglaka lang, agbilang ka pa lang. Unay kalagit din aya, maray. Daytoy man nga raw. Spelling man ti Mississippi. Mississippi. Kwa. Ay, sus! Naglaka, panunutan pa lang. Inakman lagluton. Ay, sus, maray! Marigatan kang agbalin a PTA president. Nababangamin ti IQ. Makapasurong, makaparurod, makapahigh blood. Ay, agtal na ka man dita. Madama kang agbasbasa iti newspaper. Jack makakonsentrate. Dumayamudum ka. Marurudak na road. Numarurod ka, rumwar ka. Agbasbasa ka, kunam. Katuan. Makita mat. Magayam ti agbasa. Ay unay kan bakit? Dayta katimadikan ka. Tapanag ko nam, si kalaang tinalaeng. Siya kumatirumbeng agbalin a PTA president iti eskwelaan. Ngamday jakit din awini, ti pinili dagiti parents. Ipapilit mo agbalin ka a PTA president? Kat saan ka matanapan na kimiting? Awan ka ijay, kasano kumapilienda ka? Kasano? Di da mangamin imbagang agpili da iti agbalin a PTA president. No imbagada kuma, di napanak adagos. Day tapay ti maysa. Ti PTA president, always present. No kasta nga da meeting. Siga, uray numamin ano da kaasuratan. Saan mo akayat ti mapan? Ita, makapungtot ka. Ta saan asika tinapili a PTA president? Oho, anyangay mo ti amuday di awini. Apay ko maatagibas sitam ti kabaalan na. Una, taamok nga adayo analalaingak ng iso. No adayo analalaing ka, apay nga rod aday talagoy uyaw ti aramidam. Kayat mo ti maturog dito'y salas inton rabi kayat now. Day takot ti madi nga ugalim. Day to'y tilaglagay pa ma. No saan mo akayat ti mauyaw? Saan ka mat nga rod nga agoy uyaw? Rumwarak manlangan. Si kagayam ita ti PTA president iti eskwelaan, bakit? Wan lakay, siyak mo't ti pinili dagiti parents.
Kasano asaan da ka apilyan kat perfect attendance ka no kasta nga da paayab da a meeting. Ay kat rumbang laeng Tunggal adda activity dagiti parents, adda kalata. Win ta nakababain mo't no sa anak amapan. Sa nakas kadagiti daduma naganak dita, aman manuda a makimiting. Jakla kayat dya imbagan ni Wilma. Asaan kanu arumbeng nga agbalinak a PTA president? Patpatyam tumat na dya tao. Ket no idi nasabat ko iti palingke. Permit ti pananguyaw na kanyak. Inuyaw na ka? Wen, saan ko kano abagay ti agawit iti basket? Kan abot pa'y kano ti chinilas kaw. Ay, kita man lang agpaiso ti ugali day jay amari Wilma. Iswagin matang ako na ti chinilas ko adi na oras. Gusto mo't kit di tagim matang kan iti tsinelas mo. Ay, nungay nga tadamot manguyaw kan kwa na. Huwag nga rod. At damat kumamakaito rod, manguyaw kan kwa na. Takitahin tayo man, wanya ti aramidan na. Si bugak man dagiti masetas ko. Taamangan no makita ni Wilma. Kat uyawin nanto into lumabas diti paraangan me. Kumari Winnie! Ay! Sino dahi ito nakapudpudaw? Ina! Nakapimpintas nga mas asidang. Na, baklan samay. Ay! Ha? Ricky! Pare Ricky! Sika ka didaytan? Ay, anya mo Riki. Rika itan tinagan ko. Anya? Nagbalin kan Arika? Ay na, nagapwa kay Thailand. Napanak nagpapintas. Aya! Isumot lagayam anak kapudpo daw kan nakasiksiksikan. Ay na, nagbasit mo't kanday ta sikat mo. Basbasit ngam ti sikat ko. Ay na, umunagtakit din di tabalay yun. Tapno makabag-istorya ta analain. Ay! West ko kaya ti mainitan. O sige. Ay narika, talaga asaan ka anabigbig. Saan ka mo't akasta ide? Ket, manungay mo't ngamin atawan kuhan iji abroad. Nasurok sa mat alima atawan mon ijay. Nagtrabaho ak pa iji parlor iji Hong Kong anya. Ay na, jakla impagarup nga agawid kan agbaliw tilangam. Ay girl, ayan nan nga iji gayem mo analay nga aguyaw idi. Ay, si Bibiyag pay? Ni Kumari Wilma? Ay na, adapay ay sa bali analaing nga aguyaw dito yung lugar tayo. Kat no isulaang mo? Ay kat, ada ija balayda. Kitaam nakatanaw manen iti ayan titawa da. Ha? Takada lumabas iti balayda, uyawon na. Ay na, isulat tagaya mo ti aramid na niya. Wen apay, inuy uyaw na kamat ide. Ay, grabe To the max, ti panang uyaw na kanyak ididay dya ababaita. Ay, anya nga iti inuyaw na kan ka. Ka, ti kulor ko kanu bardangi sita kanuunay, ajak bagay ti agbalin abaklita. Kat, pimu daw kamat itan. Ipakitakan kuan api mo daw akon. Padasak man mat ti aguyaw ita. Uyawam ni Wilma. Uyawak mat ata inuy uyaw nak idi. Ipariknak mat kan kuana, no kasakit ti mauyaw. O sige mare, mapanakon. Ay, sa dinong ay ti papanam. Agrampa di tasangwanan ti balayda. Ipakitak man ti kinapintas ko, kan uyawak man mo. Lakay! Umay ka dito'y! Darasam! Adamor uram. Uram mo't asasaw. Oy, kita umday magmag na anak abistida. Wow! Nagsiksi na magna. Ay na, talaga asiksi. Ay na. Na, Ay. tauray lati malyaw. Nangagnan samit ti panang paswit mo kankwana.
Ay no, nagpintasan bagat. Oh, awan mo ti amok akas ta kapintas dito'y lugar tayo. Naggapunsamot di ta balay dawin eh. Amangan ukabsat ni Winnie day ta. Kabsat na. Kasano kumamit ang maaddaan iti kasta kapudaw kan kapintas akabsat ni Winnie? Kat naglaad mat na a babae? Rugyam man ang ti aguyaw. Na, tairan-rantanan samat ti lumabas dito'y balay. Nay, bakit? Agpat-patsarming samat kanyak. Anay ko! Tilapayag ko bagat! Ibatam mo na! Anay ko, nagsakit! Oh, pare. Asino ti tantanawan? Diyan man nagpintas kang nagpudaw at checks, alimabas itay dito'y balay. Ah, Barang lumabas manan. Diyan ka di nakabistida iti atid dog. Nga orala itay tayap ti angin ti bestida na. Wun, diyan sabung-sabungan tibistida na. Apay, di mo mabigbig no asino day jay. Eh, saan na pare? Apay, amamaw. Ket no ni Ricky day jay. Ni Ricky. Diyan mekaniko ide. Wahun, sinukatan ng tinagan na ita. Nagbalinan arika. Naa. Kat no permitting isit na ide. Nagnger-nger ako lot tibuk na. Ita, sa balain. Ay, ni Ricky matgayam. Sabay padpadaanak. Baklamat gayam jay luko. Maray, apay, asino jay babae ang nakabistida? Ako namlano asino alumabas-labas ijay balay me? Ay, nakitam ni Rika, Mare. Rika, sa dino ti balay dayta, tamapan ko man ipungot-pungot. Ne, apay, ano na kaaya? Iranranta na ti lumabas ijay balay me, tapat pa charmingan na nila kay ko. Ah, oh, ni, aday ta, sumunga din ni Rika. Ay na, sabali man ang tibistida na. Sabong-sabungan ang nalabaga. Ay, una yan ang nagpudaw ni Rika. Makangag ka ita kanya. Hala! Good morning, Kumari Winnie. Ay, good morning, Rika. Ne, apay ngay, isulaang matikinablaawam. Ay na! Saan ka akaraman iti kablao ko? Nakauyaw kan tumit? Saan ka apod no a babae? Di na akong mabigbig. Ay! Kumari Winnie! Yam amunak man. Wan, Mari Rika. Mari Wilma, iso ni Pari Ricky. Ricky, idi ko nam, tapno nalawag. Wan. Ha? Ni Ricky, anak ngir-ngir-ngir asirani ko? Si Kadaytan? Ay, makitam day ta nga ugalim. Kimarkaron sapay ket panaguy-uyaw mo itan. Ay, awan nga minti makaiturad amang dilaw iti kasta nga ugali na Mari Rika. Pues, ada akon. Siyak ni Ricky, ngemrika itan. Ti kapipintasan a balasang agbibiyag ita dito'y lugar tayo. Sana pa yan alpas. Bayam nga agsawak pay. Ado pa'y tituloy ti ibaga. Iso ka na pimuskol, ita nangisit abibig mo. Tanakaw-uyaw ka. Anya? Naglaing ka nga aguyaw. Saan kamit nga rod anapintas? We! Uston. Ani, agsanitan. Hey! Kasta akmat idi inuy-uyaw na. Urayak na nagrong-rong nga ab. Jack pa'y nakaturturog idi ah. Idarong ka! Di ka darom. Ipabarangay ka! Okay. Ay na, amumati ka adwan ti ugali. Sige ah. Agi pa barangay ka. Ibarangay na. Tauyawan ka di sangwanan ni Kapitan. Oh. Lakay! Agsangsangit ak lang arudan, di nakpay latalyawan. Madamaak nga ron nga agsilsil paun. Inuyaw nak ni Ricky. Nakita nga rod. Anabayag kayo ang nagsasarita, di ta igit ti kalsada kadawin eh. Anyaya ti nagsasaritaan nyo. Tape ang nagawit kang agsangsangit. Inuyaw nak nga road.
Day takit. Nauyaw kan tumot nga main. Ibagam man ti pudno kanyak ita. Ani apod no? Pudno ay na puskol kan nangisit dagiti bibig ko. Kita anak man no. Katuan mat. Nagpuskula talaga day tabibig mo. May sakamat nguyaw. No saan mo akayat ti mauyaw? Saan ka mat ngarod nga agoy-uyaw? Kunak manan kan ka. Oh, anyang ay, nasakit ti mauyaw. Darumak! Agdarom. Kastala ti biyag, bakit? Agpanunot ka itinasaya at nga ibagam iti pada matao. Tapno nasaya at tumat, ti ibagadakan ka. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw, iti pagsasao, ako na. No di mo kayat ti mauyaw, san kamat ngarod nga agoy uyaw. Tampok ditoy, programa tayo. Gus Talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti mo direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay, asagot ka na kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Gus Talatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Gus Talatibiyag! Kit ita! Adto'y ti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao, ako na. Ti tao amang ipateg iti oras na, magunod na ti gungguna, para iti masakbayan na. Tampok dito'y programa tayo. Gus Talatibiyag! Oh, anyang iter aramidom di tabakad. Nakadi-4 ka, Mike. Pati pa nagdi-4, dilawang pay. Anyat orasan, Ay, di mo damagan kanya. nalipata mo, jay PTA meeting da yun, John. Jak nalipatan. Anya pa'y laang mati oras nga eh. Alauna jay meeting. Kag nagsapa pa'y laang mang. Anya nasapa pa, alas 12:30. Wun, mapanak madamdama. Danag mun aya. Kababain, numaladaw ka man. Maray, anya day ta nakasurat di ta blackboard. Dagiti nabutusan a PTA officers. Ha? Nakapili kayon? Di dakla inura yan. Kat no pasado alas 2 kamot na si Mangpay. Ni, si Kapay Gayam ti PTA president. Wen tasyak mo ti binutusan dagiti naganak. Uray sakla kumamit ti vice. Apay ngamin aya, analadaw ka. Tunggal ada meeting, maladladaw ka. Nakaturo ga nga road. Nakatuglo pa. Ay na, mare. Inton maminsan kanton apabutusan. Hay, uray sakla kumamit ti Mews. Na, Anya nga tinagmimitingan niya. Jay kano project. Anya project. Jay sa kano alad ti skwilaan. Apay ka na. Kaslasan ka sigurado. Saan ka nagdengag? Naladawa nga road. Naladaw ka manan. Dayta ti kunkunakin ka. Di mo laki nasaritan, di maestrada yun John. Naladawa nga road. Kanayon kalata na kasta, Maria. Amaw, di pagsasaw ako na. Ti tao amang ipatag iti oras na. Magunod na tigungkuna para iti masakbayan na. Oho, dyan lang mamati. Adula amin day tangay bagbagam. Awan pagbambanagan ti biyag tayaw no kasta kalaang, Maria. Jak tumapan makimitingan. Si kantulaang. Masangok ayamat kat amumat ang nagadot trabaho. Nabayagan nga arapaap ko ti agbalin a PTA officer. Agasam, tay di simang putak. Nakapili dan. Alangan mo, abutusan na ka, kat kanayon ka maladaw. Kabailak ti agbalin a PTA officer. Jay Mews, naglakalaang mo. Ay, Miyos, ay, imbag kumamot ano, napintas ka. Na, Tila ar-ara pa apamat, ambisyosa.
ilistayon, tinagan nyo kadagiti kayat na makipaset iti livelihood program. Ilistak tinagan ko Kayat ko day ta programa. Ay, uray siya ka. Ilistak man tinagan ko. Kompletuan nyo pati cellphone number yaw. Wala, tapno, awagan da kami, no, mangrugeti seminar. Ante, Oh, Conrado, apay? adaman gayam paseminaryon para iti livelihood. Word, nagado ti agpalista, oh. Ilistamot nan ani bakit ka? Hindi pa lang ibagbagak nga ilistam. Apay, kayat na? Kayat na tayo dyan, tawan aramidin na. Ay, ayabam tao may na ilista tinagan na. Siya kon, ti mangilistay tinagan na. Ibagam ken kwa na amang rugi ti seminar mi inton umay alawas. Ante, ibagak. Ken, bawal ti agabsent. Ken kang runaan, bawal ti maladaw. Maray, among ka de, nailistan tinagan mo kadagiti maki-livelihood. Ay, asino ay tinangilista? Nilakay mo Mayat man. Agkakagrupo tayon to. Ay, won, sigurado dayta. Kaano ay amang rugay? Awagan da tayon to kano. Nasaya at taikanda tayo iti pagbirukan tayo. Wen agsagana kakit di Kanayo nakmet ang nakasagana. Ay, amang numaladaw kanto manan. Ay saan? Apay kumaamaladaw ngay. Masapul masapa ka mare. Amumet nga adu ti mayat makiseminar. Ngam gaputaan tinilakay mo jay coordinator, inraman na kan. Apay, inlistan tinagan ko kadagiti makiseminar para iti livelihood program. Hoy, asin natin ang ibagakin ka. Ni Kumarik abet Ibagak pa ila kumakin ka. Ino na ang dakmatan. Agasam, mano akalugaran tayo ti bimaknang. Kalpasan anak ki livelihood seminar da. Ketuwain, nagnegosyo da kalpasan ti training. Daytoy nga tanti urayin ta aswerte lakay. Ay, iso na. Basta makiseminar ka pa yung muna, kan nag-training ka. Nalakalaang mo dagitakit. Nay, di oras kita ang mga numaladaw kan tumanay. Ni antim lat tagayam ti coordinator. Mayat man. Naibaga ka diken ka ni bakit mo ti rugi jay seminar? Saan pa'y matante? Apay, mangrugay. Idi pa'y napalabas alawas ak nagtix ken kwa na. Inton lunisan. Aya, Masapul masapa kami nga agkikita ija munisipyo. Alas 8 amang rugi. awan nante. On time tanay, masapa sumangpat jamang seminar. Amo na tayo tanantay. Ipalagip mo. San mo aliplipatan nga ibagakan kwa na? Nag-text gayam ni antikkan ka. Asino nga anting? Ni antik a coordinator iti... Awan. Unay ka na ya. Amo. Intun lunes gayam ang ti seminaryo. Lunes. Alas 8 iti bigat. Ijay munisipyo ti pakaangayan na. Amumot gayam. Siyak pa iti kunam. Nay, di mo liplipatan Apay kumalipatak ngay. Kababain ka niyan tay. Mapanak. Unay kalaki di na ya. Saanin ang masapul nga ulit-ulit. Ayan nga tan ni Kumarik Maria. Awan mutan. Anyat orasan. Oh, Beth. Makiseminar ka kadi? Ay, wen ante. Urayak lang ni Maria. Iso nga min titungtungan mi nga ginuray kami dito junction. Umuna ak nga rudan. Tane, ornusak pa jay venue ti pagseminaran. Sige ante. Sumaruno kami to kan ni Maria. Hello. Ayan na ngayon ni bakit mo? Mangrugin ti seminar. Adak di ti trabaho antay. Amo namat nga itangal daw ti seminar. Isulaangan ti urayan mi ditoy. Unay mo't daytan. No awan pa'y lang, mangrugi kamen. Sige antay, taawagak. Inawaga ko ni tinaminano. Ngam saan asumong sungbat?
Angay nga tanti nararamid na. Anyan ti oras. Ay, sus! Alas 9 mat gaya man. Ay, di seminar may naladaw akong... Hello, Lakay. Anya tararamidam. Pahilo-hilo ka. Awan kay di seminar. Wen, agrubatak ko. Imawag niyantek, kat awan ka kanoy jay. Agrubatak nga rudan. Agrobot ka pa lang. Ay, awanan malpasdan. Mapana ko. Ay na, Mare. Itala nga umahi ka? Nalpasan ti seminar. Sobra man tiladaw mo. Insublimin dagiti tugaw. Ay, nalpasan? Nagsapa kay mo't analpasan? Ay, kat no alas 8 anang rugi, Mare. Apay analadaw ka manen? Ay, indublik ngamin tinaturo. Ha? Nakariingak iti alas 5. Kat gaputan na sa papay. Nakaturo ga manon. Ay, naaldaw anak mo't tin anak kariing. Naurnos min dagiti tugaw. Nagawid pa yan dagiti daduma. Anya nga iti sineminaryo. Ay, ado sayang nga rod, tawan ka. Unay kamit nga minain. Nagkaro matiladaw mon. Sumangpet ka into nalpasan ti seminar. Lay, saan man nga tupak-tupak na kita inawam? Ang mga mabong na katawan may gatang iti baraw. Tembes sa dumteng ti swerte. Ang malmalas tayo, gapo iti kinamanagdadla daw mo. Kasano? Ungot ka lang nga ungot. Makapahay blood kamot ngamin. Nay, apay apa basulan nak ngay. Nala daw kagaya medyo seminar. Kababain paikit din kanyante. Basol da. Nasaan ko maabasol na ngay? Apay ngamin tadidak inuray. Ta sino ka launa yun nga urayan da? Pa-importante ka mo. Imbag ko maano, minutos lang, ti pan nakaladaw mo. Hanggang asam takagudwat oras ang maladaw ka. Addan to pa'y sumaruno. Apay, daytoy lang ngaya. Mabain ako na makisarita para kin ka. Siyakti mapan makisarita kin ni Antem. Tapno awan may bagbagam. Rumbang lang asi ka, no talaga mo't langin, trisado ka. Saan na kun anam na maun, ang makisarita pa'y para kin ka. Oh, maray, apay, papanam tanak ka make up ka pa'y. Ay na, Mare. Bagay ko matlaan. Bagay ko dahil make up ko. Ay, mapan mi man alaan jay certificate mi iti kalkalpas a livelihood seminar. Ay, kastaya. Kanam mom, adda kumpanya ang mga lakada kami nga agaramid iti produkto da. Ay, mayat man no kasta. Amin kami anaki seminar, naala kami, sika. Mom, numano ti sweldo me. Ay, huston, di mon ibagbaga ta umap-apala. Sayang. No nakiseminar ka kumaide, ay napili ka kumamot, Maray, addapi nga ta sumaruno a seminar. Ay, day ti Jack Ammo, Mare, bareng addan topay. Ilistanak man mo para iti sumaruno a livelihood project yo antay. Inlista ka inin. Agam saan ka matanak ka umay? Makaumayak itan anti. Ipagpagapumitin akin nila kay ko ang kaanakam. Ay, napunon da ito listaan. Isingit na kun Napuno nga rudan. Ilista na ko na ante. Uray di talikod Mabalin pa'y tadapay space na. Likod ti. Day talistaan nga igamo Sige madlagad. Haday ta. Inlista ko, tinagan mo. Ay na, agyaman ako na yantay. Saan mo aliplipatan jay oras ti seminar, Ay, una yun. Nagkarumot ti traffic Mare. Ay, when taad ang amin parada para iti piyesta iti munisipyo. Ay, una yan. Talaga ang maladawak manan iti seminar ti livelihood. Talaga amala daw kan ano ko nam amang rugi iti alas 8.
Sinapsapam ko mga min ati nagrobwat. Sika, papanam. Mapanak iti trabaho, maray. Ay na, ay, agsweldo kami, sika. Agsweldo kan? Siya, mapanak pa'y lamaki seminar. Inton maminsan, sapsapaem ngamin. Tapno saan ka amala daw, maray. Wen nga ron. Ala, ammom ton inton maminsan. Kat saan kanton amala daw. Kastala tibiyag ti tao amang ipatag iti oras na, magunod na tigunggo na para iti masakbayan na. Nakangega kun iti kasta pagsasaw. Uy, nangagbumagaya man. Kahit apay nga ron, akanayon kalata amaladla daw, mare. Awan ka kanuman mutan iti seminar. Apay nga ang tanak nga ikat napanak mo. Apay nga rod nga awan ka. Kasano ka nag-traffic iti napanak? Ay, naladaw ka manayon. Sinapsapam ko matinapan Di nakpabasulan. Pabasulam di traffic. Awan, saan nakan nga ikanyang iti gundaway. Kasi kamot na di makisarita. Ay, pakpakawan. Mabain ako na makisarita parakin ka. Kastamlatan. Ay, awan latam mo ka nga balbaliw ka ba? Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao akunana. Ti tao amang ipateg iti oras na, magunod na ti gungguna para iti masakbayan na. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag! Insunat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti met direksyon ni Teresa Calay. Computer recording technician Jonar Rebutazo. Musika Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag! Kat ita, adtoy iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Kukwam to ti umapapal no di ka makaadal. Dito'y drama tayo, kas talatibiyag! Hoy, Rosal, intani siya pagadalan. Nagmayat mo't ti pa nagsikawil mo diti paraangan nyo. Kastala tibiyag Agtugaw ka nga agsikkawil, tapno ganasam tibiyag. Na, anya ti sasawam? Di ka pala mapanagpalas, taintan ni pagadalan. Si kalatan di mapan, saan ako nasumrak? Agapsen ka manan? Anya ko ma. Masadot akon nga agadal. Agikataklaangan. Ha? Ngam apay. Unay kalakit din aya. Di mo pala saysayatan, tanapigsapay dagiti dadakkel mo amang paadal kan ka. Masadutak nga rod. Agsiksik kawilaklatan ditoy nga agsilsilpon. Alakit din, inkagpalas, taintan, tapno saan ta amala daw iti first subject ta. Sa anak nga rodan asumrak, minda. Inkalatan. Ala, makaammo ka man laangan. Inakon, tadyak kaya ti maladaw. Inkalaang. No siyak, jak kayatan ti agadal. Sige, ilibre ka ita iti merienda, minda. Adda kwarta kita. Tanapanak nakitigid iti Sabado. Ay na, ti merienda laang ti bayadam. Tabayadak ti merienda at Gino. Agpada talaang nga estudyante. Iso arumbang nga agtipid ta. Manulang mat ti balor iti 30 pesos a merienda ngay. Ala, si kaman langan ni makamo. Ngam, kababain matkan ka. Pagbainam ko ket agayam tamet. Ken kastala ti biag, ilibre ka. Ket ilibre nakmet inton maminsan. Kasjay. Sa bagay, wen gayam, saan ka di crush mo ni Rosal? Crush ko idi, ngam sanitan. Apay day di atao, agkarabsing. Bayam Masadot nga rod nga agadal, di bayam.
nyamod day di agayam kon. Jay samot tin agsel-selfon ti aramidan na. Ay kat, kasta nga rin ti amuna na sayaat. Oy, crush mo ni Rosal. Iso abagbagaam. Saan na bali ta kaaruba tamal? Nadismaya nga rin kan kwa na. Gaputa ko namlan asino na pintas launay. Ha? Agasam, kunanakit din ang naglaadak. Apay akas tati kunana. Gaputa yung bagak a crush ko ah. Hoy, saan kamot analaad Uray na pintas ni Rosal, tasadot met. Asino ngay ti lalaki amayat kan kwa na? Nadismayakan kan kuana. Wen, saan ko a crush itan? Jak kayat ti ugali na. Wala, umay kakit din. Tain ta agordar iti merindaan ta. Ala nga rod, Gino. Ilibre nak ita. Ta ilibre kan tumat inton maminsan. Hoy, Rosal, agan ano kan? Di ka malag kuti dita nagtugawa maun. Itay pa ay agsapa nakatugaw ka dita. Ni nanang Dahi tala cellphone mo ti dumdumogam. di kay sumanao, nanang. Di daksingaan nga agsilsilpon. Oy, Rosal, talaga ka di adimon kaya ti agadal. Jakon mayulo ti agadal. Wan ata day talatan agsel-cellphone ti amom nga aramidan. Anya kayo lakit din aya. Saan da ka di apakibyangan? Anya saan apakibyangan? Kastam ka dilatan? Imbes amapan ka agadal, ngam agsel-cellphone kalatan diti balay. Jak kayatan ti agadal, nanang. Masadutak. Ay, Rosal aya. Dahito itilaglagi pa ma. Kukuam to ti umapapal no di ka makaadal. Umapal? Ha? Asino kumangay ti apalak? Dagiti ka adalam Da Gino kan Minda. Nagagat da nga agadal. Isoan na saya at lakid di tibiyag da inton makaadal da. Agadalak to ka di, nanang. Di mo kat agawaan ti agadal takabaulan mi pa'y timang paadal kan ka. Sumardang kayon asumanao, nanang. Makaumat ibagbagayo. Ala, tangay di mo kaya ti agadal. Ingka nga rod aglako ija tiyandaan. Tulungan nak nga aglako. Dituyak latan balay, nanang. Siyak ti tagaluto. Nala, makamo ka man langan. Tangay di mo mo't kaya ti mabagbagaan. Naimbag nga oras mo, Rosal. Mabalin ka di apasyaran ka. Ay kat, mabalin lata. Apay aya, anya ti ibagam, dundon. Gaganga iti baro Pasyaran na ti balasang. Ay, agaram ka kanyak. Kasta ka de? Katwan no, ipalubos mo. Katwen Okay lang, dundon. Tangay, nataer kamot. Kan ada trabahom. Di, sige. No kasta, mabalin ka di akanayunan ka asarong karan? Wen, kunakmat. Alda ka din kaayan ayat mo? Awan pay. Aguro rayak nga rod iti agaram kanya kakasken ka. Daytay nataer kan adaanen iti trabaho. Daytay kasken ka anatalged ti trabaho na. Wen, natalgad ti trabaho. Kan ayos pa iti sweldok. Ay, imbag man, dundon. Taaddaan kan iti natalged a trabaho. Kastala ti biyag No nagagat ka, maadaan ka iti natalgad a trabaho. Kat, imbag man ta imay naksinarungkaran. Wen takinapudno na. Aggusto akan ka. Kasta ka di. Isa bay anak lata ko maamang sarungkarkan ka, Rosal. Sige, nawaya ka lata amang sarungkar kanya. Ginaw, anak. Kumusta mo ti panagadal mo? Hamangan mo't no day talagbul-bulakbul ti araramidam. Saan, tatang? Igagad ko ti agadal. Dandanin ti panagturpos ko, tatang. Ay, wan gayam. Nabayag gayam ang nagsardeng ni Rosal iti panagadal na. Di anak ni Andang di tabanger a kalsada. Wen, tatang? Diyay lag cellphone ti amo nga aramidan. Ay, madia. Sayang ti aldaw no kasta. Di kayag da nagkanyak, tatang. Tay karik ang makagraduarak iti college.
Una, nasaya at dayta. Kaya't ko ang makita ang makagraduar ka, anak ka. Siyak taon ti mangimartyakan ka no aggraduar ka. Wen atatang. Asino kumangay ti mangimarcha kanyak no di da kayo? Pakaragsakak launay, anak ka. Si kamot ti masabat ka, ikaw. Ay, way nandang. Napanak man ijay daya. Na nagsingirak it impautang ko anat natang ijay. Kat, kumusta di anak mo? Itultuloy na ka ti panagadal na. Wen, nagagat nga agadal. Takanayon ko nga ipalagip kan kwa na. Nga isumat ti maisagot no makaadal. Ket barang aggraduar itaatawin. Imbag ni ngay Rosal, ay makapasoron. Jela agselselpon iti inaldaw ti amuna. Ay ket magbagaam Ay na, kanayon ko abagbagaan, ngam saan adungag. Sa bagay, kasta talaga. Saan pa'y siguro ang nakapagpanunot? Imbag pa jay anak mo Tanagagat nga agadal. Ngam di anak kaw, ay sakit ti ulaw. Anya ngay nga rawd. Anhusam abagbagaan. Takas tala ti biyag, andang. Adda anak, anasaya at ti ugali kan aramid da. Adamat sakit ti ulaw ako nada. Un nga rod ikaw. Imbag kan katawan parikot mo iti anak mo. Ngam siyak, ay talaga nga agparikotak. Hoy, Rosal, kastam kadilatan. Nakapopok kalatan dito'y silid mo nga agsilsilpon. Ikandak man kit di iti pagload ko, nanang. Anya, awan at talaga babain mo, anya. Ta dumawat kalata kanyak iti paglod mo. Katwan Asino ko mangarot ti pagdawatak? No di da kayo ang naganak ko. Tangay nagsardeng kamot nga agadal. Ingka makitagad. Tapno adda paglod mo. Tamanipod ita. Saan da kan nga ikan iti kwarta? Anya? Sa dino ko mga iti pakitagadak? Ingka aglakoy di tsindaan. Tulungan na ka aglakaw. Ay, mabainak lakit ding aglako, nanang. Katagyan kamot iti pwesto. Saan kamot nga gisursor? Uray pay. Diyak kayat ang makita dakdag iti amamok. Asyak, kat aglaklako aklaang itinatang. No kasta, agsapol ka iti sabali apakitagadam. Ingka makilabada di tabalay dagiti babaknang no isaw. Ay, diyak kayat, nanang. Ay, matukol dagito yung nagaatidog agukok. Ingka nga ron makiburas itinatang dala kay ikaw. Ay, diyak kayat. Amangan no aggagatelak to. Kan diyak kayat ti mainitan. Anya nga rod ti kayat mau. Ti adda kalatan dito'y balay nga agsilsilphone. Imbag kumamot no nagagat ka nga agdalos dito'y balay. Ngam saan mo't? Nakatambak dagit iinawan di talababaw. Nagadukit din asa uyong aya, nanang. Ay, Rosal, no kumatagad-adal ka, di makapaggraduar kanto kuma. Ngam no kastamlatan, awan na sayaat apagbanagam. Baka umat ti sermon nyo. Laglagi pa manan na ito ibagakan ka Kukwam to ti umapapal no di ka makaadal. Ay, kastamanan ti bagayon. Oray ti agadal la kuma ti paggagatam. Ay ngam saan mo't? Kasadot mo amin. Ti mga la ti paggagatam, Rosal. Oy, Gino, si kamat gayam day tako na ni Nana nga sa nga ilik. Wen minda. Si kaman laangan ti Armak. Anya? Umay nakarman? Wen. Si ka ti Armak. Gaputan na sayaat ka. Saan ka di ani Rosal ti crush mo? Nadismaya akin ko na idi pay laang. Ket na amiris ko. Asi kagayam ti kayat ko. Ay ngam, agad adal tapay laang, Gino. Hamaan ano? Saan tamat abay-bay anti panagadal ta Kan, aggraduar ta itaatawan. Ngam. Saan ka apilita namang sungbat kanyak? Gino. Aggraduar tapay. Sakbay asong batan ka. Total, agpada tamot nga aggraduar iti daytoy atawan. Sige nga, Rod. Basta, datalat ta ti agkuy-kuyog Sigud mat.
Kanayon kalata adagasan dito'y balayo, no mapantay di pagadalan. Kastamot asigod ti aramidam. Rumwarta pa'y iti Domingo. Rumwarta manan inton bigat, ta Domingo. Inta makimisa. Kalpasan na, mapantag pag napag na iti parke. Wala. Sige, awan parikot iti dayta. Kat, sapay la ko mga rod, ta santong agbaliw ti kapanunutam. Asong batan nakto, inton makagraduar ta. Wan, basta agturpos tapay nga umuna. Dayta ti karit kadata. Agturpos tapay nga umuna, sakbay nga agayan ayat ta. Imayak dito balayo. Tadi kamutan sumarsarongkar ije balay, dun. Adda ka di ibagam? Gapu tadi nakmutan sarsarongkaran. Kung amin. Dinak ka din kayat. Sinong batan kamat Kayat na asawan, agayan ayatan. Kung amin. Nagbabawi ak. Panggap ko kumati mapani di balayo ita, takasarita ka. Ngam apagisumat ngay may ka. Kung amin. Nagbaliw ti panagayat ko ken karusal. Mas kayat ko tayo kaopisinaak na nagagad. Anya? Wen, nagagad nga agtrabaho para iti kabsat na. Iso ti mang papaadal iti kabsat na. Nasingpet abalasang. Anya? Kayat mo asawan? Di na kun kayat. Wen, saan ka na kayat? Ngamin, namuak asadot ka. Kasadot mo ti agadal. Ken kasadot mo ti amin na trabaho. Di mo pa'y matulungan lagi ti dadakkel mong agtrabaho. E dinto tawan mo't aramida mi di balayo. Ultimo kawis mo kat di mo pa'y mailaba. Sino tinagidanon kan kakadagita? Pinalpaliiw ka. Kat kasta tinapaliiw ko. Nadismaya akan karusal. Pudno, anapintas ka, ngam sadot kamat. Diyak kayat ti kasken kang agbalin nga ina, ti bangunak a pamilya. Kwa? Pasensya ka na, ngam saan kan akayat. Kat addan sa bali akayat ko. Saan ka gayam nga ay ayatan? Anyamat tananang. Sapay ay ayatak ni Dundon. Agam kasto tinaramid na kanyak. Imbabawi na, ti panagayat na. Asino kumati saan amadismayakan ka ngay? Sadot ka matita. No saan ka kumanga anak, ay papanawan ka lang dito'y balayan. Ngamen, ultimo aginaw itinanganam. Katsyak pa'y laang nga inam ti aginaw. Tanudyak inawan, ay agbuot dan di talababaw. Nanang. Kita am da Gino kan minda. Agradwar dan itatawan. No kumata intuloy mo tinagadal. Di agradwar ka kumamot ita. Nanang. Day tamanin ti bagayon. Ay, kusal. Kukwam tulatan ti umapapal ako na. Nanang. No di ka pa'y lagbalbaliw, awan na saya at apagbanagan ti biyag mo. Kat awan mayat abarukan ka, gaputa sadut ka. No addaman, madismayada mutla ang adagos, kat i-break da ka. Ne, adda kayo mutadwa. Adda ka di ibagayo? Agradwar kamin ka ni Gino, minda. Maawis kan to iti blowout mi, wang? At damat basit sa gana mi. Iso maawis kayo akakaaroba mi. Sige Kita agto no makaumayak. Apay kumadi ka makaumay. Kat awan matlar aramidam dito balayaw. Adda ka matla dito yung agtugtugaw. Ha? Kwa. Mga nadan to papanak. Basta umay kanto. Agraragsak tayon to ijibalay. Ala, adda kan kalata, Rosal. Umay ka man kan saan? Si kalata ti makaam mo. Anya ti pagsangsangit, ha, Rosal? Ngamin, nakitak dagiti ladawan damin da kan Gino iti Facebook.
Naggraduardan, nanang. Kat, Umapalak ka na kwada. umapal ka? Kat sadot ka mat nga agadal. Nanang. Oh, anya ngay. Di hosto je kunakken kay day. Ako kwanto ti umapapal no di ka makaadal. Dagiti kataemam kat nakagraduardan. Ay, sinayang mula ti tawag. Nanang. Okay? Anya ti makunam ita? Ituloy konto ti agadal, nanang. Kaya't kumuti makagraduan akas kada minda kan Gino. Kan oray ko naam nga ituloy mo ti agadal, tasadot kan tumot lang. Ha? Ultimo badom? Siyak, ti aglaba? Nanang. Sige, ituloy mo to ti agadal. Kanas kan nga agbalbaliw kan. Agagat kan iti anyaman at trabaho dito'y balay. Taawan sir di na nga agadal ka no sadot kan tumot lang. Wen nanang, agbalbaliw ako na talaga. Manipo dita, aggagat akon. Aramid di pa kakitaan, Rosal. Saan nga iti saulaang? Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo anaadaw iti pagsasao ako nana. Kukwam to ti umapapal no di ka makaadal. Dito'y drama tayo, Kastala ti Biag. Insurat ni Virgie Peclay. Iti direksyon, Teresa Calay. Sound effects, Jofer Anas Basit. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay panagdengeg.